se matata kulele a umae mane ilalo ole diu na o umasia upele a umae mane ilalo ole diu na o umasia upele solo tamaitani sabalibali leile laungatasi sasala emanongyo na toula langa ali manayale penga solo ai afoio la to ataile sabi o mayata to mua ya Samoa masiona la fanu o mayata to mua ya Siona laufalua mua Baby, nobody! Hey, hey! Oh! Talo falava o tala mai Australia la Radio Samoa. Wala patai mai le tau tupe Australia o Jim Chalmers i le au whaita avale e aona si la fia o le ato e si tia fo i le tau o le penisini e meise o na o vesinga o whaatele na pea isa sa e tu te tonu le Middle East. Pa mai Chalmers, o wa ia le si tanga i le tau o le suau, mai e o na afianga mo le au whaita avale ma ainga e whape fo i community Australia ma so o se vaenga lava o le lalolangi. Toi titi tasi vai tolo le sua u le rarangi e maua mai sa e tūtotonu, ma sa yeisi na wha maa venga i nei vai astaruai, na wha atawai le penisini i le titiane i le ruatala i le lita, pe i tai lalo vasa nei, o le ato e oso mawalunga fo i le tau wha avao malo, ia ma o le awa ia fo i a fianga ia i le atunu, o le amata i tūpea lai le ACCC, i tau le penisini o lo wha atawinai, ia wha mautino o lo sao na wha atino i au o nanga i le atunu. O loo whangasaro nei le suenga leo i le whaalamlawa na tupu i le wawao na leila i le wha aitua Melton i Melepone. Wha manua li aisa tangata ina uatui e se tasi se iturau i lumo se whale i Marina Drive i Melton. Pai mai leo e tolu sunua tausanga o le ali ina afia ma o loo i le whanamai mo tong fitinga. O loo whaatino le suenga leo i le no whanga na tupu i le whaalamlawe taro sanga ina ni se si da fia ni whaamtananga i le mata upu. E leo ta ua mai le ripoti pe ua maua le na wha manua li aile ua afia a lo whaataria le ungo suenga. Ua wha maunia mai le pāre mio le atunu o le ato e wha awau le avenato le taumafo le ula i saina i le wha i ungo le tausanga nei. O le saunoanga le pāre mia na whaia mai Laos le olo iai nei le Asian Summit i le mai o le la talanoanga ma le Premier o saina Li Jiang ina ia ave sea sa sailungo le ula. Whai mai Albanese o le onu sa lava e whai ai. A ua whaelo fo i ripote le 9 News, o le toeta tala la leo le maketi whafo mo le ula mai Australia e le tau mate le a siti ai fo i ma le tau, a wā o le a tele le mana onga mo le tau mawhale nei mai maketi whafo. O se tala fia tele le nei mo i la tau o lo whea ngai ma le au onanga o le ave natu i whafo o le ula.
Wa atila na lata le whaititia o ai tālafu po o student loans le whaitau miliona o tangata o sitadia ina ua pāsia le whaitaunga o se pili whaatatau le mata upulea i le maoto sui i le vasa nei. Pai mai pēa ma le 3 miliona tangata o sitadia o lo iaino no ngā tupe nei ma o le pili la o lo whaatara noina o le debt relief bill a le Labour a whai ai pāsia le senate o na otomeki lea o na ABS le ATO vai ngā tupe talawhengai mai ai tālafo i lātou e anga waa. Sauno le minista wa o ngai se whataitainga o le atulanga a whai o stangata ua whaau ai eisana ai tālafu pe luas furua no awhi lima se lau, no winga pe a male awhi luas se lau e ABS mai lana no ngā tupe i lalo whainga whaavai fōwia pe a pāsia. Mo i lātou sa tutongi peana no ngā tupe ma ai tālafu o le ato e refund i ai a lātou tupe a ngai i a lātou tustupe. Pai mai le minista i se pepo whamtaranga o tūra lata lava i le ABS mai le lata le 3 piliona o tupe maina no ngā tupe le siria ma le 3 miliona o tangata Australia. Tara muli, ua whaailoa e se tasi o alo Samoa o whiriwhiri le tofi kapeteni o le toa Samoa, Jerome Luai, o se whaaloalo mawalunga mo i le tofinga o tuinatu, e mei se le tāua ia te ia o Samoa. Whatalonga le rita alo le ABC na ia whaailoa ai le mai au le se fulua na tālonga mo Samoa, i lalo taita inga le sa avea mo moma kapeteni le au, Junior Paulo, o le atau mo whaia whaatumu se e vai ia, ma o se tūranga mawalunga mo ia. O le vasa nei ufa ala uloa ile awa le ri whaia onga o Ben Gardner, o le amalanga ta amilo le United Kingdom, ma ufa ilo fo ilo lua i teimi leo le awhetau iei sa moma ene langi, taru mai le semi-final o le ipo le langi le lua whelua lua, na malo ai sa moa i ai e luasfu fitu luasfu luono. E le o avanora li o Stephen Crichton o no tuatuangia, a o le au o whiriwhiria e au fiai mari ta alo e to a whaa, sa tausin yo i le saini ngā sempino le NRL na se i mawai atu nei. O le whai ngana nao tala mai Australia, mo le nei fo i vai aso wala u whaafonga mai, tau nei manuia tere whi au matiu te mga aruenga foi, mai se le wha mana tuina o le asosa o le whanau i le asosa mua mua. Whasoi fuaia. Radio Samoa. Taslima Iwatomu. Ama. Samoa le nuu o te nofo ai pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai o solela susulu mai ma o mana tua ai la u Samoa le nuu o te nofo ai pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa matalasi hangi mai se matangi e momoli atu ai ia e fia lava e whaatalofa ia te oe le nei fo i a uli o le aso whareile wa tāwalunga ia ngā luenga ia e maise fo i le ngā Gagaifo o Faiva o lo tātou o tunu Faiva wai, Faiva o Samoa pa lolo soifua maduia malalangi mamaa Ape boe sa manuia le ngā e o le tai hao i o malo wala usu foi i fe au mga ruenga masani ia a o le tua asina sina foi lātou le lātou ngā ruenga o le tapu tapua i mota malawa ma i lātou e fito i tonu male ano fale o ngā ruenga whaaloto i fale ia o le ngā sesenga o tau mafo o le wa ai o tamaiti ia o le wha mamaina o le fale o le mota po le lawa o luma fale tua fale au ta fa fale ia malena fa tali tali tamaiti a onga
ia lava le tua ilo na ngalelei, le tua o Sapaota, le tua o le file mu ma le wha maoni, le tua o le alofa, le ufusi ai le whau o malo. Tai mai lo tau soifua, ma se malo se le au ono nei lei ataua sa vea, le ulua ia lii, muli talo, ia ma le sunga le lauli, Isaac paunga le o tātou toi pene. Iai lumo le nuu, ai le o tu o le nuu. Upu masadi i wheloa i pu e o manu, ai le o pu e o mala. Ka mui moe, ia, o le ua. Se fulu minute o te ele tu lai wha. Ia, ma ua amata fo ina. A wha solo le vao le watila tau i le taimi koloki e le kad. Kusi sa o so le kou i kūrang kou whinga ruenga. Ai ale o le kaimire kou ke ngā oi. E mkou sa wari soro i kongo. O le whinga ruenga. Mati aku i, mati ane i. Oso o le lifi. Ka milo ma wha umai fua le swau o le lifi da kou i. Ia uka masangi umai a mionga umanama winga fo le lo tātou a kako masangi mo le porkiki o le kaimi. I fale whainga aluenga na a oi nei, e le ma whainga whaise por ki whapenga. Ia, le nā, le tā whatonu o le tātou vānu nofo, pa ia ma mamalu wha le malo, ia, whapena fo, ia pa ia ma mamalu wha le anga nu, wha le atu nu, ia, ai matua le tuu, ia te utua le whainga aluenga te tofi le tua, whata whaitau langa e fia, whapena fo i le whainga aluenga, ua malo lo manu, malo mai, I le tele o lu I tau sa la tu ta se ai le ngā ruenga le atua. I lea a ai ma lea nu ma lea I tu ma lo whana na ua I matamaiti I nā wha ingo le nu ma le ingo le kale sia. O alawa me mana tu ai. Le mea sa whita aloloa I ai le au whainga ruenga le atua. Wafu I whenga solo ai. E le isi se tu mau se nu o tasi. O le mea lava e whaasino I ai ia le fina ngalo ma le tofa le pulenga le kalesia a wao I o le mea le na e anga I ai le whaifi au na si ona whare tua ka ta lofa ia utou malolo manu malolo pensione malolo retire alo whai o le Faiva ia mapuane sanga mapuane maunta malawa se I o atu nista ngata e whai le tautua ia te utou e mana tua fui la utala na whai atu o lea la tātou fui e le sutoro minute se tātou ua I le whasi silanga tā ua lea tātou toi fui mai whaua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Masala ua e ai I fale fo mai po o taa vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātou. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ama pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua I umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Afia maua sosa, Omega ka, Ianga lowi moa, Omega ka, Tabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, Umalole keisile Omega ka. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Malo soifua.
o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Remix. I gotta stay till I die. I gotta stay till I die. Ia le ua toe whaatalo whātu ma whaawhirua I te oer si ufonga o le sunga ia mauto tasi as wau mantua fo I le uso I le tilo tausanga sa mafutai ia ma whasosoani fo I le tau mawhainga fo I Olanda talenti wai whaale angoa ia ia skingikire an makua mātungo fia a o siona tina fo I sa nofo I lo mātu ainga le tele o tausanga a o veo se te maita I te lavou o se whaiwhi au tā lai Sister Janet Aswau o le tina tonu ale nā o le uso a mauto tasi Aswau a o veo ma whaiwhi au tā lai I lo mātou nuu I mo taa vai vase ia whangali I male I tu a toa le nā I vai ala I le warota a nā vu moa I le whetu I le steaki o a beer steak Yeah, just to give you some information about that. O le tāle ni la lea ale tina lea. Le tamaita I whaiwhi au tā la I Janet Asuwau. Mai si umu. Yeah, le warota si umu ma saanga. Le voi la na whanau mai ia le tamba lea. E tau muri fo I pese a siona tina. Ia e whapena fo I e tau. Ma tau tina mo na uso. Sa whaia le au whai pese nga whaingo ina. Ia malawi lua fo I le kalesia ma mone le nawa I tau o le so alo sisters. Ia, mata tau buli e fo I mata ite kawhia pese kua I kafa. E o ia lo tinama na I ona aunties, Auntie Lina, Auntie Latafale. E o e pepese ia lai, ka ke pi ia kua I lausa keke o so kingama. Malonga pule kasi. Ma kafe aro ka isu ma susuro ka lima kua. Ai ke warorua. Ke awa maanga ia kua whakai ka e fo le kāngaro kulele ma ki kala ma ka pese kua ia fo. Watalofa ia te oi o leo wawa ia tu I lunga o le apia fo linga ma lolo soi fo mnuia. Ia tātou pa anga tō tino I le Facebook page. Ia whapena fo le tātou YouTube channel. Ia maisi platforms o le mwhaina whaonga maisi atu no o le X, o le Space, o le Twitter, ia whapena fo le Instagram, ma le TikTok, ia. Whepulea I Elizabeth Firo, o toi lolo o peteia lolo tu mui, ia whapea fo I New Lake Titi Angie o ma lolo soi fua manuia. Ia mauto uma Maria Lesina Tavai, ia po Tavae o Sullivan Sokimi te asa ingoangi we Fortino Fawina talo falava o Maria Lesina Tavae ia whapea foi ia Filinga Cameron Auto malava e alu raso le nei o lau tō swafa mo tō ingoa u te lore le tō te alofa mai a maua ma le sunga laudi ia na o omi press the like button. Share our program to all your friends and families around the world.
and then leave us a comment. We love reading comments when we finish work. Te au tali e lava fo I wingo tangata. E te loi fo I ngā winga ma va au tangata ma la tau tala e kau ai mai, o le au kau ai maa, o le au palau vale. O le au vale. E umai na nenga ka kai. Ia ka ke fia kai kai. Awa o le tele o le tātou whai numera. O le tele fo le nā o le tāua. O le tātou polokalame. Mamaua ingai pōngesi. E se mali tutonki. O le pōngesi le o kamara. E sunga la ut. Ya, na Facebook page, mo le tātou YouTube channel. Ta mauti nā mātua. E li ba whai ana whaangaluida o tau. Alofa tele mo o tau. Whaamumboe, ya. O le ua anga I mai ia le tau mawhanawhana. Le fo usui le tātou taimi. Ia, tālusia, ia maua loutou manosi, maua loutou fifia, ma le saunga le mū, ia, whapena foi, ia, I lātou o loo I mauta ngase ma whale o tangata mātutua. Ia, awhai o iei whale o tangata mātutua. E te tau na o tau ia le whanau, ma aveta miti oe, e whawhiroa I o lātou grandpa, ma grandma, tā whai o loo iei ni whale o tangata mātutua. O tātou te tūla whai I nai o tātou te māmti nā mātua wafoi, e tāu o teli. O le ua umona alolo whamai ia I tātou. O le taimi foi lale nei, o te tāu ai ona toi foi ma li liu le vai o sina. E tātou te o e apo mai, ma anga le lei I nai o tātou te māmti nā mātua. O le umi o le soifua o le te māmti nā mātua. E whapena fui ona whaitau iai. That is the measure of good children. Why? The prolonged life of a grandmom or a grandpa depends on how she is treated and how she has been looked after. E sao. It is se. O le ubiro soi fuol te mamati na matua. Ona ole le lei o whanau. I le tausinga, ma le whaitete, ma le whapelepele, whai uma me uma. O wafo I a ola fia le ta mamatua, ma le tina matua. E umi e le soifua. Ioen. E ala hala I le tae au, tuli matai mamata I tū, ia whai o lātou whanau, fo lele o grandchildren. Wa ave uma I ailo lātou alofa, o ka kou ia lenga mua mai. Makua ingo, ia ka kou. O whanau tupunga mai o tātou sulu ngā titi. Ma whanau o whanau. E fofo e umba I eipa o le tino pe ao o a ina. O le tau ina ma leo le matua. E nā I ai tupe o si lini. O mea ai so se mea. Ia le nā tā ua le nā. Hata alofa e te oe te mamati nā matua. Lofa tele se ia le a te o savea. Ia te oe. Ia marifat mumboe. Ia o loo manuia. Ia oe I le neiva e tau le tau sanga. Tātou tūra lata fo I aso fia le kilisi masi ma le tau sanga fo. Tula. O lea mea fo sikako I puvai. Awane ngano. Tele ia tātou whaafianga ia ma mea fo I tāua lunga. Ia I le tau sanga la tau ia le kilisi masi ma le tau sanga fo. Ma whātou whātuai. E le luafe lua sifun ma le wha, e fotua I mai le luafe lua sifun ma le lima. Le tāua lunga o mea uma. Le ainga tele le nā. Corporate dinner, wha maa vai le kirismasi ma le tausanga fau. Ia, o I ma wheloa I le tausanga fau. Aso lua sifun ma le tolu, o le masina o te sema. Kirismasi le nā, mo oe. Whaia le nā. I le maota o Samoa, all you can eat and all you can drink for just $120. Wa lau telefonia leulua I savea, o lua tasi lua I wawhafitu iwa lua fitu, o lua tasi lua I wawhafitu iwa lua fitu, ia po o le fionga fo I le teitei fono, o le fono fo tua a Samoa, le sunga I le tofi lau, Ted Stanley, o le numera lea o lana telefoni, ina ia vave maua sau ticket mantua o teimile nei. Ia, o su e havano uma le tele o tangata, whia le mea le poto ila wari I o le ato sa vemala na vaenga.
Tātou wō iai. O lua tasi fitu o fitu iwa lua. O lua tasi fitu o fitu iwa lua. Ia, tātia ia, pa ia mamamalu o Samoa. O le nā ua umona tofi le atunuu. Ia ua ta oto atu fo'i a ao malima o fale upolu tu tofi. A wā tu mua mapule i tu au malataua ainga i le tai. Lou ainga i le tai. Ia malou ainga i le vaa o fonti. Ai a, o tātu ainga. Tuila mamanua, tu mua le motu, e le tu tau whailo. Ia, whatalo whatu, ia te utau, ia, whapena fo'i, le official tātu konsula, le malo, e lau a fionga, His Excellency, palusa lue whapo lua po le fionga fo'i le suafa ia le malu whale tua, ia, whapea fo'i le aingali, a maise lau au waa, le a fionga i le komsina o whewhata wa inga, watu tui a pete Meredith, ia mautu umalo ngā lue, mō le tātou malo. A misi, sa uwawa ia tu le vai aso na te enei, o te pasi malo e numa, o le tātou whale tupe, vole a le ANZ, i Samoa. Ai mā whiloa i tutua i loa ina. Ma le tātou komisina, hai komisi o Samoa i le lo i Wellington, Whakasore i le wangi yang ka whiloa i le aso whaanga uari i o le tupu, ia ma le tu malo le tupu o Māori. A le o tā whiloa i mai i apia. Le fionga i le whasina, a whamasanga tole a fua, ia, whatalo whatu fo i ma, o whalo whatu fo i lau fionga le hai komisina. Ia, le hai komisi ia whapea fo i a lau au waa, ma nā tauolo ngā lue le tātou ofisa o Wellington i le lau mua. Whamalulu atu, ua le maua se awa noa tātou te wsota iai, ma lau lua fsida whai fhoi i le tūlea. Ma le a fionga lele i Sātini Sindia. Ia Senior Sergeant Tumuru Wau Siki Asiu, te omotopo ia ono o le tutuangia fo i oro whiangai mai ia. Ia e whambe moe o le vai asa fau, ia, o le a tātou toi whēdoa iai, pe atu i te iatu iai, i le ola ma le malosi o le awhionga i le ali i malu o le malo. Ai tasi le mata upu nena au mai nei i a tau. Tau ua tele. Road rage, male, si i mawalunga o le to o telo i lātou. E solia o le tulafono o lea. E lea o le drink and drive. O le drink and talk. Ma le drive and talk i lunga o le awale tele. Tele i lātou o maua. E le whapela o le su e vale o leo. Fo i lea i le tūlanga o le pue o e. A lai whailau telefoni, a lai alu lau tawa le ai. O le mautinoa, ia e saunga le mu. Lua. O le saunga le mu o le istangata a vita avali. Ma so se mea i lungo le awala. A wala e ke kalangoa ma e whalongolonga. Ma ia pa, hi baby. My darling. E darling klua ai fiko ai lo malo nguku ma le mea o le mea fo le le feuli o le ta avali ai sea. O le walu lo ma fo fau i o i lo talenoanga lea. Ai ngalo ia te oe. Lo saunga le mu. Ngai kau moe ala e le musu moe lau pepi rau karinga. Mai o le hani, vave mai. Ia ai la vea e loma se pua ia, oe po se pako e le sa vari whirungo rau wala. Kaunga loka oe. Ia le na, tala maalia e tā tele. Mo le lapata ingo i tātou. Na ia tātou whaia fo i male whai tete. Ma tausi le tula fono, ina ia saunga le mu oe, ma saunga le mu fo ista ngata le siu manga o lo o tātou wolai. Ia mesa lunga le ala tele. It's a public road for everyone to enjoy and be safe. So please, leo toi whamanatu mai le sunga ia siki ia teo. Ia po le whiunga fo le Sātini Sindia. O mea nai tau ona avatu. Ia e lapata i o tuai i a te oe. Ia, mō le sangole mu, o le simbea. O lau tō tā mai lea ma e furu lele i lunga o le au wala. Ia, pe a sasi lesi ave ta avale.
E ale sasi me uma. Ia tau na tātou ave le wha mua, give way. A e loa o le te saunga le mu, a o le struggle, ia po o tau mawhai, se au wala e sao, oi lisi ta vale ma tau mawhai, e tau, wau ka koui o, ia, e wha o ngā umalima o maka o le ulu, sau, a la e kūle leo, voi le, kūle leo whasingo wa pē mōri, a whakua ke sau, ngā sau la ia lea, e afe, e alu e ale teimilina, ai a ka ofi mai oi leo, ala ki ala kuefa mai loma leo, ke fi ai maa. Kongi roma oi leo longa pūro, na, umafu i aso na, o na i leo, alai whaia, a wai pepe lo mori, alo le na, wau stai mori, te leo po e uska i e mori, ia na alu wale anga o le lenga kasi, polisi tu awala. A la kau kuri momoe ai maua umia tua ia maleleina a isi ta avale o lisi tua ia na ni e fo i tātou i Samoa ia male a si i mawalunga le soifua technology and the way we live, the lifestyle o vai lai las o manatua la sa ua ia tat mai leo fo i e fai koki lima o leo ke pasika lele wa leo feo i ka avale mawila koe o loa imori, traffic lights, dalo fai. Wale mo fu statu wa vanua e talanoa i maletumai tai. Ia lilo mai ava maina vai. Ia lise me pole o le matua i tēne lava o tatu resources ma whai o na tatu talanoa. And wrap around the Friday, the beautiful long Friday, all the issues and the topics that we used to discuss right from Monday until yesterday. Yeah. Na tatsia la e mo se tatu felo inga fo imale uso ia neli I sa tinisinia le vas fo o oi mare tu la fono le la ua le ato le so e ai se taimi ia ona sa ili fo le se ava no tatu te tala no tuai ele tamai tai o ati mai o le tatu fale ta vale o fa ingoi na le Henderson cars wala vi lo umai le tunu ia le fo I fale ta vale malana o nanga o iai le fa moe o se taimi o le so le amo se avanoa e tala noa tuai inisi o le pulenga fa loto I fale o le pulenga fa loto I fale fa itu malo local board and local council e la lo vanga lea o le sunga ia fale le sa ia le afio mai le tātou studio o se tasi o alo le atunuu o lo ia I tutonu o le tātou local board I manurewa ia ai o lo sa ili sona avanoa e ngalue ai ia mawhai fo I masui o Samoa ma le Pasifika o le afo I tūlangi e tutonu o le Entrust Board o le Board of Entrust tusa o I la tau le nei o le komiti whaafoe la tau te whasosoina I ngā ruenga matulanga o tupe maua o le malusi anga whale eletise the Electric Power Board or the Entrust tonu o se tulanga le lei ia ave ele tātou whaamua ma ave ele tātou palota I eini sui o Samoa I tonu male Pasifika I to tonu o whala tonga nei leanga e tā ua tonu mantua la o le entrust lea. Le masani o na mawai ia tātou se leni e ta I toru se lau iwa se furu ta I wha se lau tuftufanga. Dividends every year, annually. Io, e toi fo I mai ate o le tupe lea pe o se vaenga fo lea o polofiti na maua. E le board le neo le entrust o le lato te nato te ba ia le tulanga le whaangaino le tise, ma le supply o le tise, whaale o le tise, I to tonu o maoto malawa I au ki lani atoa up here in the North Island. So se teimi ia ona tātou whiloa, ia tula ia le sunga, ia whale le sā. O le ale si vaenga le oi tātou fo I maina ia lea e ila talanoanga I whaia le so ma se tasi o uso po se alo Samoa lala
ma whamautu i Australia. Ai o ia lea. O le li fusu lea. Na whai masui o Samoa e le Olimpika. Yo le tālonga o le Olimpika. Ia ai o le whana velave na tūla i mai. Na maliu ai ia lana whai a onga le sunga ia Lionel Fatupaito. Ia o lo o iaila i Sydney. Ia o ila na fusuanga le māsina fau. I Sydney. Ia whape fo i isi na fusuanga o lo o fuafua mo Paris ai falani. O le sunga ia ato Blotziski Whawangali. Ia, tātou tuli matai fo iwa o siana whaia onga le nā, le sunga Lionel Fatupaito, o se wō mamai fo i a teau, ia manai o uso i le telo tausanga sa whaia ele nei tālonga o le fusu po o le whaipere. Ia, o whanau ia le fionga ia le sā, Eric Fatupaito, sa whaia maile kalapu fusu le nā o le aisa mo i nā i malifa. Matanu ngā manono, ia sa eisia na whanau nei Kurt Fatupaito, Lionel Fatupaito, Keleni Fatupaito, ia male uso ia Hipa Fatupaito, male tua whawhine ia Yvonne Mafara. O tō whaalonga mena, mafuta tele ia i tangata ia le vaitemi, o masau, masau le alu luma, masau le alu kua. Ka lua le apakaki o le 1-2, e o markai mingi o le masau, a wā fōi o laenga le roka wale whare, katu i le poroku e mo, ele malo si le tino. Ia masavali, mawhaile exercise. Ia ese se mailala tangata ia te oi ale i loa, o lae malo losi ama masa sau tau au. Ia na, o le tai au nei, o le na maulu nisi wa taunu watu, o le vaa lea, o le fita ma le Navy New Zealand lea ua mangoto unga i le talafata i le vaa o safata masi umu. To limas fulu na taunu ua nafi e fui ma le vaa lele, le military le na taunu u le so, limas fulu is tangata scientisi ma tangata ata mamai whaapitoa. Na maulu mamau ai ana le la i le tai au. Ia le mea tau o le Voyager data box, po le black box, o le vaa, o o le ave su ma tilo ato i ai. Po le atonu lava le mea na tupu le vaa lea o le mana wanui. Te mana wanui, o le savali o le file mu. Pea o le messenger of peace lea na amatua i le tala le leima amatua i ana viliamu i Samoa. I le afe valu se lau tolu se furu. O le ngofo ngā le vaa lea. Mana wanui. It is peaceful. O le sa vali e file mu. Ia le umangotu i. Lea la ua maulu ia tangata e tō. Lima se fulu avane lunga avane la le melna pe o le black box. E pe whapenase te leo le. O le data ato la i tōne tusa leilava. Pe a pa u se va lele pe mu po lea lava se me tupu se va lele fo lea sa vili po lea lava le tua inga va lele. E iai fo ilo na black box. E su e lava e scientisi ma investigators ma lau su e. O ina, e sulu le computer. O na tau atoa ma ia lea le data po le black box le na. Le mafua anga na lai o na paulia ma tuta ia le va. Po le mea ua moe le kapekengi ma vala au mai. Mayday, a la eva mai. Where's May? O la su e mai, po whianga iei May, ia le na, talo sia. Ere i moe le kapeten, Yvonne Gray, le ingo le tamaitai lea na whatauteia mai, le skipper o le mana wananui, ia, talo sia, ia se i whai. Mana ta ua fo le tai o nei le sunga, ia Commodore Shane R. Dell, Shane R. Dell, mai New Zealand, o le lipoti lea na tuina mai. O le le o taunu umamai le au malanga to fitsu ma le lima fatasi ma le to lua fo le na avel fa mai. Wa tu atu le taimi anga ia ia saila ma la tu
ma i lātou le au waa. E oi maloloi o lātou ainga au le vai aso fau. O le a mata isu enga mai o i lātou umai fitus fulma le lima e au fi ai. Ma le tamaitai kapiteni. O le a su eina taito tasi ma au ili le lei. So each and every one of the crew arrived yesterday. Now they are spending time with their families, but each and every one, mark my word, the commodores and the investigators, the special investigators, will be commissioned to interview them separately, fully briefed about the whole incident and how and what, where, when this happened in Samoa. The black box of the Te Manawa Nui has been found. And this will be helpful to find out what exactly and what actually happened. The black box in the ship is also called the Voyager data. And it is the same with the aeroplanes, black box whenever there is an accident or a crash. 50 experts and scientists of maritime New Zealand have arrived in Samoa, says Commodore Shane Arndell. And to put things at peace, ina ia aua ne ile mautonu o tātou tangata ma popole pole vale fua. E istama I mea vaenga, e ile tama I ngati po o sina tama I outlets na lo sawo ile swa ule titi. But rest assured, ele ai, ele o liki tele I fafo se swa o mau pea I tane. Yo e tāpuni o tane na e lua te tele. Olo o iai ia le swa o tusa ma le tasi le miliona lita. 1,000 tons inside the Te Manawa Nui. Yeah. Nā lai tā waile saunduanga le sunga ya. Commodore Shane Arndell, olo iai Samoa, reports that and confirmed there is no oil leaking or spill. Each and every one of the crew will be interviewed separately about the whole incident. Good. Ana to fa fonga le matal noanga mo le fionga I. E le faipule ma le sute tai o le parti fa fai o le green. I la sona nafi the honorable te anau tuyono. Mai le tanto parti fa fai ma o ye fo le ona ye le pili le the private members bill. Le na wawaile e fia se lau pili na tusi. Tofu malava sui fai pule o le mauta ma le la to wa pili o le pili le tongi tonu o le meo le kingi apa fo le sa ku oi mas. O le mea la le o te whātua nei. O le pili le atu yono. It was within hundreds of other private members bill. Ai whaape I, maile se lau mal se lau. I mana tua lai te tango tusi lau pili I, sa saele fasi lau pepa. Numi, o na tongi le I tono le atingi, la kingi apa. It was God's hand. I lo utali tanunga nali I lauri. O le lima ma le ao o le atua le na toi se I mai ai. How would it be to define that special moment? I le fia se lau ma se lau o pili o le tongi ton. Ai toi se I mai lava, sau ai. O lo utali tanunga le na right from the start ma le amatang. Mātou whaasoa I fwoi manisi o whaiwhiau. O whaiwhiau. O le mea o fōwhongia. Mai o se wāwenga ma le a ao le atua. Sila fia lei le atua. O mai le taimi. Ua tulai mai nisi tai ese ma le fau o New Zealand. E whaingo fie o nga lue ina e le nganga o le atua. Ina ia toi tilo. I le mea le ami o tonu ma le wha msinonga ma le wha salanga na whai a Samoa. O le ave ese.
o lo lato whaamrianga le sitseni. And I think God knew there was a new generation of brand new leaders for the New Zealand government, and these people can be easily to be manipulated by the Spirit of God to look at this. And it should not be a political issue anymore. It is simply something that was wrong that needed to be right. Yeah, da la la tatu wo. Yeah, wafu na ya tatu fasilanga. Yeah, matato ants na tauna ta. You know, what was fumal fambi nute on ta leo le tu lai lima. More on that private members bill and Tuyono's conversation with him yesterday when we come back. Se o fonga matango fio le punia lava au tele mana o tau file pese na o te mana o fa wa una ta ai Samoa mau mai lau nofo mantua fo yo le so lea na fenga ye le fa msinonga maulunga fa pena fo i le fa msinonga fa no maswafa male tango fia o le mata upu lea a fenga tu nai sale moa male ava aware ya lusi o lea wa fa tasi mai I se taimi le soyo le radio Samoa ya pia olo iai le maunta whamasino. Ma au mai ei se whai unga wa lewa na nofo whaatalitali iai le tātou watu. No ule fionga i angalu malemana tipi autanga vaia. Te a tātou toi fo I mai pe a mai le peselea ale puni a lava. A whatalofa toi fo I le puni a lava al sunga le whawhenga inga ma le whaltua. Lo ufatu enuti pe atate te analese anoa oe usele lailoa usele loa ina le matuitu itinga tinga le lofa na desai lua ina usele Toe fa mai le rai Ua na o a upu O te tō manga ia A o Pai mai a sei marua A ta te te a Ua o lailoa Leali ia ve se ni Te leiloa
Ua toes full minute o na talo le tūlai lima i le tautua le nei mo oe e si ufongo Samoa ina ua ngā Gagaifo Faiva le atunu. Ai pe ona o whailo atu i le teimi o sola Yesu teimi o na se atu leo le tātou whasalunga i le au unanga ma le tautua a le fionga ia ngalu ma le mana le alo li i tuman vao au ta ngā vai o tipi au ta ngā vai o le sui o le radio Samoa i pia olo o iai. I le malae i tia whau ia e tu sai ma le mata upu le sa whaafonga lava i le atunu o tapisa ai i le vao le afio anga o whenga tua na i sa le moa ma le au vaa. Lea la, fōringa mai ua maua le awanoa, wha auro le nei e wha atalofa atua i lau fionga i le aluri ingal mana, ia au mai se tala. Breaking news at this time i le ngā Gagaifo Faiva, talo whae i a te oe, ia ma le ngā luenga o lo o whita i tunga i ai le nei aso, talofa lava a fio maia, ma lole soi fōmanuia. Ia, patalofa tu lau sunga le ataua le ko iaso ma lole taua tai ma lole ponga. Ia tono naua e whaeilo tonu poi le au tū poi o tātou so tainga nea pia. Ia o le longo pia li poi o tātou. Tino wa e moni o pina ngalo. Tasili leo mta opu longa poi tele aso ta pisa i koi ia whaasera launga malikot. Ia o mta opu le bao le fionga o penga. Ia me le fionga leo le au ba. O le sola le na au mai e le whaeunga wai pean sila pia. Le na fa ulu i fam sinonga maua lunga e le kio anga le o vaa le nā tau tāsanga. Sa fa penao na tu i nā tuaini lu i fam tūla pono. Fa sino lea i le fa bae. Ia me se lava i le te na inga leo boi e nei i le ese o le malu si anga po i o le fam sinonga o whanua masuaka i no boi e fam sinonga le tausanga lua pe lua skulu. Ma teu mo le fa bae na fa penao na pasi le tausanga lava na lua pe lua skulu. Le la i e le tele tonunga ma le mau. Wa ese whaam sinonga le tunu. E le o toi pēa i hai. O le whinaunga la wha tūla pono le a taua, ia o lo whiong hoi sa vea ma le tūla matai ai. O le whinaunga le au wa, tā whinaunga ai. Se tau o na, se tala le amano, voi nei e toi iro ai, ma ta aupu nei. O wai pēa si le pia le tūla pono le a whim se lau batas. Sa ma whaona au mai mo meo ilo po review. Mai mata upo weta mo fiam pe infa i lunga le fam sinonga produma suapa. E lunga le fam sinonga mawa lunga. Ai no o pasi fam sinonga le tula kono le lua pe lua skulu. Ia ma le teutenga pa le pāwai le tausanga ba. Ia ona whapena alo leo na le to e benotia. Wale te mwhaise i lunga voi le lunga le fam sinonga mawa lunga. A ua whatino umai lalo le fam sinonga produma suapa. I le fam sinonga la le wata ua. O le whaam sinonga o tāru sanga mai loilonga. O le Court of Appeal and Review. O le whaam sinonga la ngā mōre sina pia le tātu utinu. O leo o whaonga o mai si maenga o le tūla pono na pāsia le lua pe lua skuru ma le whawhai. A whaam sinonga nā le tāwhia le e leo whangai o ia. O le mau le o iei nisi e whātō tonga. E tonu mai e inga. E whaatanga tā ai le whaam sinonga lea. O le alaua mai nei whai unga whaam sinonga. A le whaam sinonga mawarunga, le wha whaman. I eini malu se anga whaam sinonga mawarunga, whai ona ia whaia se whai unga i mta upu leia mise lewa te lei o le lave o ilo ilonga sa whaia ona o le pite na ila o te unga i o le whaabare lua pelua sku. Male tula pono o pasi o le lua pelua sku o panua masuapu. Ia mare tau tonga e te tau na tau toi whaam sinonga atoa le tino. O lea la wau mai nei de whae unga. E lea ia te vaenga o lo te el tūlanga voi nei. Pesa o le au waa e le lato pinau. Pesa o penga e le lato pinau. O le whae unga le wau mai nei de whaam sinunga mawadu. O le wau mai de polo inga. Tau pia de toe whaatino i nei a penga. O se isi lapa ngā ruenga. Ai ua tau pia i koi le pio anga le au waa. Mai de toe ngā rua ina e le ele ia e apo. E le e ptena i ai. Ai mai se o i unga al whaam sinonga whanua maswafa lea te nae ma pina wina i tuedua. Se ia iei lea se whaatu ai le whaam sinonga leo tāru sanga mai loilonga. Ona whatua ave leo mita upu e loilo ai. E le mwhai al whaam sinonga mawalunga. Ona ia tango fia pina unga ia. Nā al whaam sinonga o tāru sanga mai loilonga. E whaia ia le loilonga le nama whaia te whae unga. Ai peitai. O lea e tau fia al whaam sinonga nai le o whangai o ia le teimere nei. Ai mōre si te pia poi le a tau mara whaaponga le tunu. O lea ta o tonei le pāre mene tau ngor whaabai. Lua o lua whaa.
ma teu ngol fam sino ngo fanu mo sua paru o fa le wo yel finu ngalo le malo e to sui ai inicio o ba nga te tere la bo tu la pono len pasi el teu sanga lua pe do skulu o lo fa mo fo e a bese ai mer fam sino ngalo ta sanga mai lo longa ai to fo ia mata upu mai mana bien ni do longa pa tu la pono ile fam sino ngo ma luma e o tala tu na o teu lunga le teu pa pu ai ia le tu lang ko mata o to ile mata upu ale tio anga fenga e va pena me le tio anga va ma lo fa te tele la velo fionga le lo ingal mana ele manino la to via ole au mainga le ala ole la afa ngo o sta longa fo le a what choose ole la no fo nei ma fa tali po le ale te unga le afa tino ai ia po le toi fo i lola i lunga i talo sanga ile Supreme Court male talo sanga male fa msidonga o talo sanga to ilo ala sa wa inga i langono o tangata o falling o tangata male reaction o tangata ina ua mai ona o mai le fa unga le male poro inga le fa msidonga e va tai sa ia po le venga mo wale mai ana lau fa unga ia sta si to la ta po ia le si tu la meta ua ia ele la sa ia le ngona wal na le talia ia te lo ale ato ina pai to vo le tu ma tu ala ngona uma fam sinonga mai uma sa tu mai vo le pot fam sinonga mele mo fam sinonga ma wo le ma tu pa o ar fai to fai lo mai ai ele ofia ia ole vai nga ole tu la na mo na vai ai no mai ala na lau pa un sa mo la no go sile tu te le nga mo lo tabita o tu vai pule po il par bene ole la sa sile po la sa kina ngalo wale wa mai ta fi pe ia le te pe yo se la tu ngalo ale po la wa ver polo inga ya le ba e ta o fi to lo te ina mtunga ino panua ia tu la mai lunga finawa ia o te dia po e telenga ya mololo e lona pinangalo e mata luanga pa ana tilat ia tu langa le wa mai fam sino ngai lona manat o le la o le o ta o pina tu ta o pina le si tu ia awa pe so nga mai polo inga le sa ia o le sa ta o pina tu ai fa wa wana ngalua ina pe ia ele e pina wa ele si tu ale la to pe ta o pi umane ia le la wa fel tala foi le atu o le o to solta fidima o to solta fidima mo itu elua o ni to ia se a pa o fatali la fam sinonga le ko le alten me fatu o fam sinonga le ta sanga me lo ona belo le yo pina ngo mai tu elua e li to ia a tu langa na i vai no sai va faro longa ko ile por sanga te mai to ia sa pina wina le tu ko ia le va i dona fa mara mara ina po e pa ia ma o lungo po le ti anga na awan i le tulanga i polo inga i wa bel fam sino o te lopo la bugo ta o to le finanga po i le ti anga le ba le tulanga le wa mai le un fam sino ba ele ai ia se polo inga ma se lapta inga mai le fam sino po le fam sino foi e lapta ai tu e lua ina ia tausi le file mu a o anga ia tu le malo le te unga le fa tu se fa msinonga toi lo te ai mata upule ina nei yai ni pe fe tu lai mai la o fionga man mana fe misa inga po na tu la moni le atewa o le wa yai ko ile tu ala no fa msinonga i tu elua ina ia tau pa nga lu fa ta si tu singa pile mu wale wa mai fa inga ia se fa inga tau se pile mu te mil dei o tali ai se te me fatu el fam sinonga le io na bele io fina una appena una su ai nai au te lo le wo ai le si pa nga e le si la ole le fa una po il polo ai ni tu e lua e to fina ngalo ai ni suinga i polo inga wa mai ia no vinga fu e nunga ni metu io a no fam sinonga to fa u ai se ta sana a tu langa na le to il polo inga le wa mai tau fi umai tu alua au nei to e fa ngai o ia se nga lua i lungo ele yo lo tu lai mai el final la so tanga i bol sila ele fai tau au fa i o tangata o le tu malo ma le nu una au fia ma fanga poto i tiu fa le dias tu mo ale pot fam sino no mele mo fam sino ma ulunga le ngata poi le poi ma ulunga le fia ngo pena ya fa pena ko le fia ngo le ba te lo ape la tai se lau ia to po isa awai i le ponga ino pai ngo le so
Malo fa te lava I la fionga mana wa le si vaenga le na na tata le no ai ma fa so ya mo le taimi o le popolenga lea wa lua I nei ulu o le fa msidonga ele ngata la ina fa winga ese ele fa msidonga o fa nua ma swafa ia le tula fono a ole mata fa yoi ma le tiu te ta ole na le fa msidonga ma walunga la sa usila ma le tilo yai ina ia awane clash ia mea te tau wai ona tuu whaafia ngai ia lea whaamsinonga malana matafa ioi. Moni lo pinagalo le ataua o le tūlanga na I la ubaba iai ele o whapea o matua alu tele se pinagalo po le whaamsinonga I tōra ulongo le whaiunga. I le tūlanga lea I le apia o tūlanga ia I le pūlenga o whaamsinonga. Ai atangia mai ai le whete na I o tūlanga ia o tūla I mai whinaunga ale kia ngoa penga, I whapena koe lau wa. Wa iei tu langa na. Wa esele malo sianga lichpam sinonga, esele si malo sianga lichpam sinonga. Ele tu e whea ia. Ia on me fwela na wa le mwhaya ia pam sinonga mawalu. Ona whaya se ngā ruenga I le tāru. Sanga le na abatu e tu e lua. I le ia toe sa idi ei baanga umo iunga pam sinonga funumaswa. Ona o le manino al te unga o whabai lua pe lua skulu. Male tu la fono o pam sinonga funumaswa for lua pe lua skulu. O lea wa ave mata upu nei e ilo. E whamsinanga o tār sanga mai loilonga. Lona winga tau mai nā. Leise me tu e bet whamsinanga maulu. Eo. Ai, o lesi lava e ngā o tā iei pei. Le whamsinanga la lea lona tolu iei fata ma fola o le. E iu iei lea umar whamsinanga. O lea whawhea ona whai ele eini tangata anga vaamani tangata e whaatotonga ia ma whaatangata ia le vaenga lea. Lona winga o le afosi le maso e su e maini tangata ai le o tautala ma spela mai ai le whaavai I le tofinga le. Moni, o le tūlanga na le au mai koe pinangano le malo, la tau lea sila iei I le whatu ino le whaamsinonga le. E leo iei nisi tangata e tāwhenga e o na pitfilia iai. Ia alo whina mai koe le tū ia le vaenga olo I tuangai. Ta la tau whauina ma pasia tū la pona. O la iai. A whina la nei. E mwhaila na maua le tak. I te unga ia o whainei, Margaret Parliament. Ia koe pasia la wa alo kei te unga whabai, tau na pasia lua betor. Ia la tātou babaila ia wa o le tali a toa lava o le tūlanga le wāne ni mai nei le whina unga whioanga nei lu. Ono o le whamsinonga le o tārsanga mai loilonga. E abe ila tum tā upu e lelo te whamsinonga maurunga. A whaila e pasia lua betor mo pasia a totu utenga. Ia no vinga la tātou utu e whoiloa. Wa ave se whamsinonga leo tārsanga mai loilonga. A te koe umatulanga I le I whamsinonga maurunga pa iei loilonga po review. O le tuta ua le tā whea po I le pahinga I le so. O le no tia o aia tau o le au waa. No tia aia tau o tangata o whenga. I le tūlanga po nei I whinaua I o whainei. Ono le tūlanga le wālia di mai I le malusi anga whamsinonga maurunga. Ia malu sianga le wei nei whamsinonga punua maswafa. O lea la, tātou tālia te unga ia rea o pālemene re, lo pot vai ngol nei tau sanga, ia po la amtanga tau sanga po. Ia o nao mai ere tai, au te lopo, a whape pasi, ia o no winga o whaingo pia la tātou e fo ia tūlanga sa iai, a le uma tātou I roi longa po review nunga whamsinonga maurunga. Ai a whai anu atu, ai le pasia. Ia o no winga la e whaua watu langa le whamsinonga leo, o tārsanga mai roi longa. Ma lo whaaftai tere lava I lau whionga le alo ringa le mana tu manu vau, whaaftai I manuia o Faiva. O leo ua ngā ngai fofo I Faiva sa whianga iai, le leiva yaso a toa matawa lunga mai lau ngā ruenga, I le malu o le tae au I tala tau longo I le leiva yaso a toa. O lofa tele mo lau whionga, manuia tele le whaiunga le vai yaso I a whapefoi le sapati o momua, ai whaasoi fuaia. Whaasoi fuaia le a taua manuia koi le whaiunga le vai yaso ma le alo whaaftai tele lava ia le nā Samoa e mai tātou telefou ia tātou fo'i mai matua I tāla tala le upenga lea ua taoto nei ua tautau awa fo'i this is breaking news ladies and gentlemen awa ua live na tātou whaatalitari po le are me le la tupu mai nei ia le la ua manei le whaiunga le whaamsinonga tāwhi umai tuelua let's come to a halt stop se I lunga marakau whilima, se I whaatali la teunga ale whaamsinonga tawala mai I le pāle mene o Samoa. Tātou wal malolonga fwoi mai, ia, tātou whaau
ia le pole kalame Gagaifo Faiva o Samoa i le nei aso February. Talo falava o tala mai atunu umamao ma le Pasifika mo le nei au auli. E momo atu mai Florida, ai titi mai ato o spulu whātangata mo maririu le mai o le whamalosi o Milton na Fearless te o Florida i Amerika. O le au whainga lea au whiai ma le to ono na maririu mai St. Lucie County, le na awhia le asio a o anga i atu le whamalosi. O li poti ma le pitanu le au whamatalai tangata o la tau sa ta pena mo le wha, ai whate ia le taso o atu la pita inga o asio o le a awhiai lo la tau whaitu. Ma e ese vainga na iai le asona nafi ma te tele o mea ua whaalea ngaina. Ma ia loi mata o le whanua noa ma le mawhatia i nisi i le aitua le larolangi sa whaatara noa mai runga le televise le NBC ai le ngata i le maumau o soifua au le ano mea ua whaalea ngaina ono le malo si tele o le whaa. Ta uesidia ma le tolu tesi ma le whamini ona tangata mo motusia mai le tise mai o lātou mauta e whaero fo i le presidente Joe Biden e sidia ma le awhera o whaingaruenga le Coast Guard wa anga i atu mo leo fo i nato le fisosoani i whaaitu wa awhia. O lo whaatino i le so ngaruenga whaamama ma sa iringa pe iei nisi soifua wa awhia ai le oiloaina. Lo fautuaina pea tangata e whaitete e ui wanga i ese le whamai le stete ai e au na whaitete i lo longa o no lo whailawa si mamafa o timunga. Mai le panona, whai mai le CNN o lo wa ia tangata i whafuano le American University of Beirut Medical Center le o lo tongwhiti ai la tau na awhia le ospa inga Israelu le pō na pō. O wa inga i tangata o lo whatangisi i ainga ma whanau a mau soifua ai titi mai pe to luas fururua i la tau na fasiotia i le ospa inga rea marasidia maraselau o lo manua. Whatupra ia foi ma le popo lenga mo le saunga le mua tangata whaingaruenga tau le soifua manonoina, whape foi tangata whaingaruenga malo o whaatasi o lo ngāru ai rei tu i saute o le panona le ua whaasoro solo atu i ospa inga Israelu. O whaaleo foi popo lenga o le tunu o wharani i le mai o le ospa inga rea whamai a lātou o lo whaatatari nei se whaamatalanga o ospa inga mai a Israelu. O isi fo ia tunu e peo aialani, o whailua le fia o no le haa fia fuai, ma tangata whaingaruenga malo o whaatasi, o lo whaatino la tu tiu te le tau mo whainga, o se while mu i no fuanga o lo bevesi. Ma Ukraine e to o walu tangata o maririu na ua ta whana ane missiles a Lucia Ukraine wa whaalanga i naise wa a container i le wafu le whaitua Odessa, Ukraine lava, pa maunia mai a whamtaranga i leo mai le atunuu. Ai mea o le toru wa i leo ospa inga ua whaia i tangata o rungo waa, wha pēr le wha aso taruai. Wha mai Ukraine, wa ngai ospa inga Lucia i le wafu, ma o lato uma ua mariri o tangata Ukraine, wha pēr foi mai se ro manunua. O lo i Europa Presidente o Ukraine, Volodymyr Zelensky, mo le asio taitai o Londona, Paris, Roma, ma Berlin i se taimi murmuriane. A mai sa fua whenua i Zelensky ma le Presidente o Amerika Joe Biden, i le asatoana i Berlin, pei taina whaalea ngaina le malanga Biden, o no o le whaamata uato le wha na fia isi vaenga o le tunuu. O le so fua whenua i eile taitai o Ukraine ma Pope Francis i le Vaticano, au le ito e fu iatu mo taranoanga ma taitai o Siamani. Mai le Pasifika i le Marshall Islands, o mawale avanua o le Marshall Islands e sauwha i eile pulenga o ai a tatau malo au fatasi le United Nations Human Rights Council. A matatu tau sanga fou ai ave fo i le wha mua i swing o le tau matulanga tau niukiria. O le teimine iele o iaini atunu o le Pasifika e au fia i le tōtino le au malo o fatasi e fastful fitu na sui, pei tai o lo lango malo si le Marshall Islands e le Pacific Island Forum ma isi sui e to se furu balu ma le Pasifika. O le matawhai oi e le council leo le whaalawiloa ma pui a ia tatau, ma wa aide rei whainga whaaturanga malo o whatasi, e le ngata le suesueina o mataupu, a o le whautuaina fo i le official hai komisina moa ia tatau. O le atumotu leo le Pasifika le Marshall Islands, e ma ale le turanga o iei le si iti o le sua vaisami, e meise a wha ma munga la, ma isi suinga o le tau. O atunu e whaatutu atu i le council e te tau na whaeroa wha maoninga o lo lātou nau tai i tū mamasani a malo au whatasi.
Ma le tala muli ma le atukuki, e lua sa pulu masina le wharipuipui le whaasalanga o se tangata New Zealand, e whaamautu i le atukuki o no na avenato le cocaine, ma la au whaasaina i le atunu. I li poti ua ta wai i le leitio whaamalo New Zealand, o le DJ New Zealand William Anthony Tau u Dave, Fasu lima tausanga wa whaamaunia le umia ma le avenato le cocaine, ma cannabis, ma isa se fo i ona whailoaina. Ta wale ripoti le mau le Crown o se mata upu mua lea whapea le atukuki. Ta ua fo i le ripoti o le Rio Dave o se tangata anu ulama le atukuki na soifuane i New Zealand. A ua whaatonu le whaamsino whaalea o ngā whala au whaasai na Samoa matuli le whaasalanga e lua se fulu masina i le wharipuipui. Tala nā le Radio Samoa mai atunu e mamao mana Pasifika mo le nei fo i aso whareile. Tātou whairo e fo i le vai aso fo manuia tere le whai unga le vai aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ia, toi whatalo whātu i le Gagaifo Faiva o Samoa e le nei fo ia wauli o le aso whareile. Ia, ma ua tāua lunga i aitu te mawhaiva o le atunu sa ngā pātia ai mai le aso ngafua se i o mai i le aso. Ma lo le ngā lue o tau o lo lunga o le au le tele, ia, wha ma lo atu ma whaafte i atu i tiu te mawhaiva ua wha mai o le nei fo i vai aso. Whai ma lia la ia leo lo sa, tau nu umare manuia kake o e momori o le kofale. Ia tāra sia fo o lo o iai ia se ngā se senga kuku a tina. E whaatalitali mai ai le au whai ngā ruenga. A leo whaatasi mai le tua whine ia ati. O le sui fo i leo le whionga ia murianga tele shoe sing ma le au whai ngā ruenga le Henderson Cars i Cavendish Drive. Whaatalo whātu ati ma lo le ngā lulue. A lo fo i le tau ata i le nei aso. Ia tālo wha taia. Ma lo se mai tau whionga. Ia, wha moe sa manuia le nei aso. Ia, la se tala mai i le tūlanga sa iai nei kon kalate fau, ia manai ta avale fau, ua mwhai ona wha matu atu le nei vai aso mo nai o tātu tangata sa sulfa i atu. Ia whasai lava sa mea mo lewa noa, ia o le se li posti atu i le taso whalata avale, ia o le pisi maasane lava le Henderson Cars i le aso wharaile. Pura whai unga fo i vai aso. Ia, o nai aso fo i ua tuana i atu. Ia, sa whaatumulia fo i a i the Henderson Cars in le malu fula tinu sa whapeo ona lai ala sa vale. Ia temi nei, ia o lea ua umale pisi, ia kama lao le tai au, ia sign up o mai sansa fo i lena o mai le tai au e saina la sa vale io le malo la sunu sa fa pe ona mala mai la lo ia le na usu men sa ia lo la sa vale ia o le o mai a su de pisi ia o na io sa so ai no lo fa pe ona o mai e fiona o mese so ane fia maua la so sa vale io le na maua o masali nei io le lan fa pe ona sai nei ala ko con karate. Ia au na isi fo i olo whape ona whaasali, ia mo tae au ono o le whae e tapunia ia finance po Whale tupe, ia whale tupe fo i lea le whape ona apro mai ei application a le malala sunu. Ia o le li posesuna mo anei la soni ia whape ona ia aso watuana ia. Malo, whaftai, o le tūlanga i lea so tae au. Te masani, tala i le tae au i le iwa. Ia, ai. Ia le te masani lava, o le iwa le tae au, e ta... Ia, ma whamanasu atu whamole mole savi. Ia. Ia, whaalawi loa te minei, e tolu ta ava. I. Mahindra le, mau le wha. I, tolu Mahindra. Ia. Tau no peo e. Le lua he tā lan mea lofa. O le Scorpio, o le
Ia. Ana o masava le tolu e fa e fia na fa uma no fa la vilo ta le fa termine Ia, malo vaftai. Ia, a mai el ta telefoni mo le ta tuatusi a ati. ia o le tuatusi o I le ta pa ke le shrive papa toi ia fa pele maso oval down e vili mai ai o le tolu tasi wal se lau fitu tasi o lo ava no fo le maso Facebook page e Henderson Cars ia e fa nga maile ntai pala au mai ai pe e send mai ai ia documents po paper fo ia mana mo le apalai no sa sai la sabia mo le vano Ia, malo vaftai tili lava. Ia te oe le tupai tai e mo le tātou li poti fo I ia wale au danga mo le tautu ale Henderson Cars. Ia e tātou whenua I le asoa tai au wale uwa wai tu fo I le tātou noanga tai au I le tātou tāno ava. Ia ai manuia ngā ruenga o lo tutoe. Ia whenua I le asoa tai au ati whasoi fo ia whaftai. ia whasoi fo Ia soi fo ia. Tasi I wha Cavendish Drive I papa toi lo I le tātou whalta vale le nā. Le Henderson Cars e te mou le telefoni e lei se tongi o valu se lau tolu tasi ia polisi numera o valu se lau fitu tasi la tātou o le malolonga pupulea ia ai tā pena ia le taunu mai o nisi fo i o tātou malo whaalolongia I le nei fo i afi mai le tātou local board ia po pulenga whai tu malo ia o le asa ili ia ili tofa po le a tonu le wha moe ia o ia fo I alo matabali I o le atunu ia mo whainga whiriwhiringa o lo loma nei ia mo le komiti whafoe e pulea le eletise po le entrust ia au kilani a toa toi fo I mai ta mai al malo longa lea Taslima I watolu amo Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te bala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se tutongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua maloloina, ma whamatalanga I mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e lea I fo I se tutongi, Bala au loa le Healthline I le o valu se lau, ono tasi ono. Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o, tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, awa lai te whaatuai. Ai lesi tala nei loa lo walo. Wala au mai I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tasi 5 iwa tolu amo. Radio Samoa. Toi whaatalo whatu I le whaafonga tāpua ia me se fōi o le sila mai moa a Samoa ina ua ngā Gagaifo Faiva o le atunu o le nei as whareine. Ia, peo nou tala I le teimu o sola. Ia, ma whailo fōi le whangatia o le aiaia o malo. Ia le fōu I lau sisira ma lau mai moa Samoa.
nei te mali ia mo la Faiva foi ia lo fenga ia pulenga fai tu malo ale local council I Aukilani nei ia mese lava I lo tātou I tulangi le nei I saute ia malenganga fa lalo e fa talofa ma fa felo I foi I le sunga lauli ia po le sunga foi ia fale le sa o stasio le local board member I le tātou I tu malo I Manurewa o lo iai foi tonu o le fala puputonga o le licensing trust o le afa matala uma ma fa madino mena I se taimi o mua ia fatasi foi ma le sunga le pali tele a la fula fupeo ia o masani le atunu le foi te mali I le ngata le iai tonu o le au nanga ma le tautua le tio le soifua maloloina o ia foi o se tasi o le pulenga fai tu malo po le local board ia ma isi o na Faiva e pe o na masani ai ia ma le tautua I le kalisia fatalu fatu I le sunga I le nei vai o le ia a lole se fu manuela sunga le atau angel po ye swafa ia malo fa tai e ta u tele le fa fonga bai le tunu se I lau sa o lua Faiva a o le afo le fanonga ia a wale fa fonga bai le tunu mo atu le sunga lauli fale le sa e ta u tele wo leva tau sanga o tatou filo I pea ia na fa ia le amba va atu wa alu le tangata ia tuli lana man ai tatou te filo I mai lava o le nganga fa le uso ma le nganga fifia sau no ia o le ale tulanga lo ia nei o le e mai lau savalinga fo I lava se o mai le tulanga le o e tau ave ia mo le ave no ia o le te sau e mo le atu ele fe auta o le fainga paluta o le tise po le moli o le fali a o le amakanga o le Korea po le e a maka mai le kausanga le 2007 me le kau le Youth Parliament ia sola o levanga o kau kua I me fa por kik kulo o le me moni lava le e le ai ma se sui Pasifika po se sui Samoa e kau vai le fa moi le el kise po le moli o le fali me ngau ke fa no ma te ma fa le fali pe sia ko kiki a luis la afi ka ngaka Samoa I nge o kilangi ai le ai ma se sui nga kau vai le fa moi le ia le ke ka mo faiaku langa o le mako ka o le Polynesian capital of the world ke le foi Pasifika le nga Samoa al Pasifika ako so se motu lai all ma so fu mai I kilangi ngai so we need to see ourselves for in the infrastructure of the city o vector fa ai mo li ma me umanga ele underground work for ingale o solar panels so se me lava le ele ve ai ma le lau afo no le ka le kise so lia o le menga o ke popole ai ma fa le ia il fale ia e ka kau nga alakua I se Samoa se mako leo I lungo lau le leo le Pasifika ma le leo le Samoa ma dia la lauli po lo so foi fale le sa e ma fai ona fai lo pe le fongati le fa fonga le tunu fo le ia lo tupuanga ia ona yo matua ia ma fio anga a wai fa mo fio na po mo mai le tunu ia fa fitai mo le avanoa le akau ia o au o le sa Andrew o te sau mai le afio anga o sa ngapu sa papali sa kele fale alili o sa le lesi ma apia o leo ke fe ngai ma le fa sai way mouth leo ke loku ia au tranga vaia I o le akali I leo sale le ko inga le sa o te uhu e fa sa ia sula ia le la ia tal fo lo sunga pari wa o leo e sau e whawhao mai e le sunga lau li vai le mana papali I lau li se yuli le tala no atua o lai sa mali e tole o mai mori le lato tama I sa no ia sunga pari te tele la vai lau sunga le atau a vai ane pa I swafa pese tata malelangi ia o le savea o le se yuli ia ma pa ia la ma maulungo swafa o inga fatalo fa fo tatu atu lo fa fonga mai levo fo yaso ele to e feiloi ia o te pena le tuole nei fo ilo maloma o tatu feiloi fo I le tua ia le sunga le ya taua male Gagaifo Faiva sa vela vono tu ina mai ia ole o mai le la o mai fo I le tamo fai fa la wilo ma fa lango ma lango sua I so tata li nei ia le sunga fo ia la uli por sunga ia entu fale le sa
ona o lana mo i mitinga leo wa iai, i se tasi fo i o fono whaatonu po le Board of Trust, ia a le vaenga la lea o le Entrust, i le se tamai tōwhinga lea tōwhinga sa vea. Nā dila. A whisiri fo i lea tunu o i sea, a vele lango i le atari nei se vai ane ia le. O nai, e tele ia o vaenga tā ue mo mire wha leo tātou o whongo tātou tunu mo so tātou manatu. Mana onga. Le dividend le ia ingei. Tātou tilo le dividend ia e fia tōnsi lau ni masfuru ea. Ai ua ia lo langona na i o levo tau na lu lunga a le fase lau ni masfuru pe 5 se lau. Pe a fuala le population matangata o lo whanga ina le tise. Ma le afa inga o le tupe po le polo fiti o lo maua le maenga le. Whawhiwhea langa tātou fina watu se langona wa pena o le ala le nā o le taumawhai. Ina ia lango ma whaatu atu ia le sunga ia la uli fale antru fale sa. Ia male langona vo i lea taua. Wa lava a tāpena ina lona ia fo i fue le tua. O ie o nanga va. Ele ngata i tutono le malo nei, ia aolana tautua international, whaavao malo. E pe ona vea io ia se tasi fo io sui, o le mtanga rue ngara le vai fafu. Po le Foreign Affairs, le tautua il temil nei, le atau? Malo, whaftai, o wa, mana tua o le whinga palota, le fo ino lua mai, ma uru whale mai ai le local board, po le pulenga whai tu malo. E tā ua tele, a wā o pūlenga nei la tū te whaasosoa ina le tamau ainga o tupe o mea umo e whaasosoa. A wā a wala infrastructure mo mea whapena. E ma whai fo i la e whainu mea la manisi tangata e tō tele atu. Ona whina wina, ia ma la tū whaalango atu i a te oe, ma tū atu le la tū pālota i a te oe. O a whea lea so le pālota? Lewa a maka le pāloka, a maka mai anga ngafi. Ai e ka pungi le avango le aso lua 5 o ki topa, ngā le lua vai aso e me whai o na pālota ai. E wha whea na pālota le tunu? E mauri pusa meli. Ona avela ia se post office, po se countdown i Mankau, Mangele, Mount Roscoe, Botany Downs, ma Highland Park. O lona winga e le na o outou nei langa o le Entrust o au ki lani a tō. The whole of Auckland. Ka ngaka ngā maua ele siaki i tōlu se lau limu suka la, o ka ngaka ngā e mwhenga pāroka ele wha moi lea. Nā nei. Wē, maua fo la pālota. Mara mātu. Ai, ngā wā fo elena maua bale dividend po lua ea vai aso. E laka ia, o e Alusia. Ai, ale mea tā ule nā Samoa i lau tau whaafonga mai. I le tā ua o le iai o tātou leo. O le Entrust. Ia, o la tōle nai wa aia a tōle mea tau le maa losi wha ele tise ile atunu o ato. Male, ai mese tātou i au ki lani nei. E te tau o na siaki lau pusa meli, whai lau pālota, ma mamoli le post office, ia po o countdown le ua tā ua nei e le sui, sunga lauli. Tanga i masilisila i le ingoa, Andrew Fale le sa. Andrew Fale le sa, wha mole wa ai lau pusa meli. E mai maule na pālota, a o le no foatu le sunga lauli e whai mawhanga. O te masani le sunga lauli. A wā o stangata e mawhai o na whaasoa. E mawhai o na tūla i atu. Mawha leo langona. Mō tangata uma e tō tele. Le ala le nā e tā uai. Ia, e watu pe lau sunga na uli e. E to e whangu ma apa i le atunu. Ia, o leo te me moli atu le whaftai me le whamalo. Ia, ma maru le atunu. A wā le... Malo si mai, ma le kapua i maia. O alu ma whanau Samoa leo te tau mawhai atu. Ia, lele. Sisi bai ngai whapopo iai. O a whela whainga palota fo le local board. E whaikausanga fo. Whaikausanga fo le Oktopa. Ia le na, tino sawa se i toi a pio bea le suafo lauli. Andrew, lauli o le wha leo langa o le suri tau mari atua ma le pitanu. A o le ngole na tilo ia i lau pepa le mai le pusa meli. Andrew Fale le sa. Ia. Sa vea le tūlanga leo e sauno iai ia le antau. O lau anu atu i tua tātou pepa pālota. O le silisila la i se fulu lua i la tonga e tau vai le lisi i gal pepa pālota. O le numela fitu. Ngā e sau wha ia i nā ia le sunga ia Andrew le sa. O le sa la i pito i luma.
Andrew lo la i le fale ia mo le atunu a fai e te fia lango mai le atali nei ia e talo atu le ganga mawalalo ina ia lo fangia palo tane mo ia ma le tua foi sa veto e fa fo ia tu la vale se manatu i lau saunoanga i le o le luafe ma le iva sa filifilia ai ia sui foi le tato fono fa tonu fo tua le a manu kau kanso ai le emerge petu vata sianga o le super city do wai nei o le tausanga le na ulua i lu fale mai ai ia le sunga ia la uli ma lo fa tau va ma le fonga ia vui vitale sui la io tato Samoa na ve le fono le na le piak so o mai ala ia le ina wa ve lo tam fai ma local port ia le fufa manu i nel sunga ia fale ia ma o ia foi o le famasino la le atato o le justice of the peace o se tasi o famasino la titi le soifua o fa ngaine le tua le o to tua il te mile nei a o lo sa fa i foi o ia i le tele o nisi o port e pe o le port le Unitec o le port le MIT ma nisi foi o fa la potonga o le o sa fa iai o inala le sa ve ma foi se tala wa tapena ina ele tua ia yanga va e ma fai nene te o manatu stasi voi le pe va ai me sunga ya la uli e tama le soifua le ai wa levanta pena ele tua wo o la voile ile mauta fono the United Nation sa no ai la uli fai masuia ni sile ni so time ia o le tulanga le na fa ngai no lona fo i o la vai le ya tawa malo fa tai ia le na sabo o fea nga i e hanga i mai i tātou awa o le fola lau tele lea ina i mwhana whailo i a Samoa tama whanau nei i lea tunu tātou te tua iai i a wā o le outou se sila fo iai o le unite o le meo le LTC o a whai fusi taungata e ai fo i le taimi e pe e le LTC ai tamaiti e mamai o ta mamti nā mātutua ngase e iai a lātou masini e whao ngā i tonu o maota malawa ia o to inga mta upu na ma fa fita uli nga ele fi na nga le sunga ya la uli fale le sa Andrew ina ia mautinoa e ma fai it's affordable ia ma le tatu siaki le na sa ma sa ni na sa o tolu se lau tolu fu le wa tolu se lau lima fu wa kaulo langa lima se lau ia ma ia le manatu ai o a fai o ese si vai nga lela o tau mawhai e tu lei atu ia mawha masani le atu nuk wailau pusa meli nga lela a pala e wa ai io masusu wailau paloka nga whai Alo tane lo Samoa au nge ingalo alo famai so se afio anga Samoa ia taua masalo le isi matala na le nganga le fafta yatu i la sunga fo i male vonoa e mesel pulega ma la fenga renga le tato le tiotu ina mai sunga la uli mo lo fanta va o mai ai ia sapali na yo tato no ia mesel fo i o sanapu o pia ia Samoa anto ia o mato tolo anto la inga sa mali to ale wa mato fata sia tu le ia fiafio o lo fanta va ia mesel fi la uli mo se yuli to mai la pule to mai la pule mo la fanta tuanga se ia fa ula ia la uli i le pive ve ma le tiu sala o levo na e fa polo a wa upu fai o le committee fa tonu le committee fa foi ale entrust fa o ngai lo nola o lo fa peo na fa awa waila na tautua i a Samoa tatu uma fo i manurewa ia ma so se Samoa so se pitonu e le tawa na wina lo finalo ai tolo atu le nganga mawalano alo fangia ia le atali nei le sa Andrew fale no me la fitu pe papa lo tal da we lo pusa melia nafi ia ave ia lo tik ina ia ve mo sui fa todo le trust ia o le nganga fa te le ze ve manu ia lo walo Faiva sa nga fa nga ina pe le tu lo sui fu ma se vol tanto por calambe o le nganga i fo Faiva ia o to te le ila to le fo Faiva mai ai ia le to e tau fa i lo ina pe to e tau whaafunuina le tō whai lau sunga lea taua o le tō whao matua i le tātou ngā luenga pa o leo le talo ina ia mana pea ma ia maua lo malos ia wā le tautua ino le atunu ia o na mātala lea alo whaftai au paule sunga le papari
Ia o le fala na lafo lumo la inga sa mali toa. So wa tu lauli ma le au manga. Ia se yuli le lei ua lango sua fo ele wha moe. Tata wa inga le na Samoa. Sa mali toa ma sa tupua a inga e fia o le atunu. Ia au ki lani a to nei. O le mātou ngā luenga le nao le la tu i malo fie. Ma mātou whaile su i ngā ula. La foatu i tau au le sunga lauli. Fale Andrew le sa a wal wha moe. Wha o ngā lau palota Samoa. Ioi, o le la tu ia tua ma wha manatu i ate. O lau paloka ngare wa susu kongo le pusa meni. Ai, wha manuia ma ngā leile tua. E lau sunga le sa, lau sunga la uli. Wha pefo le sunga pari tini. Tātou feilo ai pēr ma wha wau le tau tua ile atu nuu ina ua ngā Gagaifo Faiva Samoa. Tā tātou toi fo i mai i le malo longa nei. All I hear is Radio Samoa. Radio Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalau. Masani ona fia e whaalongolongo i whaangongo i asola. E masani ona whaamatala e lau whaia onga i le tūlanga lua. Ua alu, whaasfunu nei tau sanga taluai. O whaangongo le perenise alu atu e suelana princesse. Ai o ala e ui ai le perenise. E tumu i toftafonga ma whaingata. E tau atu se lok matua tua pio. O se leona fe ai. O se teine la le lei ai le lua le whaatau la itu. O se la au fua mana ia. Ai le lua e ona. O le tere lavo tala nei. E le alu atu loa le perenise. Maua loa la na princesse. E mua uia au wala whaingata ma fita. Ai iu lava i le manu malo. O se ata fo i lea. O le tatu malanga i le ene i o langa. A fua i tūlanga tau tupe. E lei tua whai mai le whata oto, upu le poto. O le oa e maua, ma le whaingofie. E le tu maulea. O le sailingna o le poto. E pei o le elina o le auro ma le ari o mai le ta ele o le lalolangi. I le o langa wha le nganga. E tele manga ala e whaafua sa ia o na wha la lava solo mai. Au tātou sa valia lo tātou malanga wha kerisiano. E iai teimi tātou te whaapea nei. E, po sile fia e le tua, au wala whangita o lo tātou sa vavali ai. Toi whamanatu mai le tala ia Iosefa. Na maliulon ti nā o lai titi oia. Na ti ngā ina, ma loto le ngā ina e ono uso. Sa tau emu ma le tari tonu i ana miti. Sa whata wina o se polonga. Sa tua ina se e le ava Potifara. I le wha malo si teine. Sa la fo ina i le whale pui. Ai o se tūlanga wha ngai tia. Wai ui lava i le tele o nei wha whitauri. Sa wha whi ngai maia. A sa le mawhai o na tūla fo ina i le tua. A tātou fesili a Iosefa. Pena fia. I te mia o lona o langa. O te tali tono le tali Iosefa. Se le ai se. Aina vea whainga tāma whitaari o langa Iosefa. E wha amautu ina ai. Le lapi i tanga ma le tua. Na whaalia fo i le tua lona mamalu i a Iosefa. Na vea ai fo Iosefa ma tangata sili o na mamalu. Ia a whai o lo e ta wivi mwha whita uli. O na o lo wha maoni i le lua mawhitanga ma le tua. Pese al whai salamo. Na te le wha maina oe. O le aia wha iloa la wa mea tonu e pei o le susulu le la i le awa uli. O lo o langa ola wha tua au auna i le tua. O se wha ngongo ma lie lea. E fia wha fofonga i a i le tua i asoma. Ia wha tasi Yesu ma oe le na yaso. A o wha au le wha ngongo ma lie. O lo o langa. Ma mana tua. Ele lei mo oe.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive, Manukau City.
Ia, toi whatalo whatu le Gagaifo Faiva. Ia te oe, ia ma wha malo fo I YouTube, ma Faiva lo filima sa whenga iai le neiva ia so atoa. Ia matawa lunga tuai ma le talanoanga ma le sunga ia Andrew Fale le sa. Ia, ono le wha moe le nā, tango I lau pusameli, siaki lau pusameli. Ia, olo iai, ia le pepa le nā palota. Elona fitu, ia le sunga ia Andrew Fale le sa. I le whaasolonga o sui tau vālena, o le entrust, o le board lea, po o le whono whaatonu lea. Lea e whaasosoa mai ele tise. I le atunu o atoa e misa tātou I lunga au kila nei. Ia, ele o iaini o tātou sui tonu o le board. Ai o le tāua o le uso ia la auli Andrew Fale le sa. He has enthusiasm, and he has the character and the personality to deliver. So, with all of you youth out there, lai whanangolongo mai whai o tau ma whai o na pārota, ia anga I le pusameli, mai lau pānota whai avela ia lea I o I le post office, ia po o le countdown lea na whai lo atu, ia ma tātou tau ma whai ai, e tū lei le whai ngā pānota, a le uso po le atali I fwoi. Ta mam tina matutua, vai tau pusameli. E lua vai aso leo lo whaasolo ai I le whainga palota le nā, o ana nafi na lafo atuai I a tātou a pepa palota le nā I le pusameli. Ia ma se whainga le lei te tau na whai, wha ngā laua I a te tau e whirifiri ai sui ma te tai o le tātou atunu. Ai mese I la tau nei o lo talavou le soifua. E vai lise, e vai māmā, e tāmo I moe, e oi whai whi au ai, ta māmati nā mātua o le atunu, ai ei teimi whai e whanutanga, whai tū mā lo, po local board, local city council, ia le whai e o tātou tama I whai pule ia, awa these are local board members, also council members, mo le super city, o ia ave ia ia tātou mana onga. O rau mai leo la utala noa I le tātou au le manu Samoa under 18. Le tātou au le nā o le tama I manu Samoa under 18. Ia o leo lo o tua mai nei e ui ala ina tinga ina tele mawha amo o moa e le tele o au fo ia a first 15 ia ma au fili fo ia I tu ma lo. Ia ai e tāua. Ioi, e tāua. Lo lātou experience ia maleanga I mai e tua. E whaamasani I a tama. Tā pena ai mo le under 20. Tā pena atu ai mo le tātou au taitua fitu. Tā pena atu mo le tātou au tele le manu Samoa. O nisi foi. E malanga mai I nei. Ia ai maua loa I Porokalame foi a onga I olo uiai. I meo tūlanga le lei ole maua se kon kalate ha onga fua I nei skolsipi. Ia ma whaatino pēr ma tina e le ta'longa ole la kapi. While speaking about rugby, ia lele I maua mea se tali. I se whai unga ua whaia e le tātou uni la kapi o le Auckland Rugby Football Union Association, the board of directors. Po le a le whai unga ua whai I le tamata alo mai lauli. Ma le au a lauli. Le foi le bo se avano e tal noa toi le fionga I le alo li o le pelestene fo le na o le uni la kapia au kilani Samoa. Le fionga ia fepulea I koki a vei. Ia tonu e eise tai au ma se malama ia ona whailo fo I le whangatia le tūlanga ua i eise whai unga. A o le mea manongi, a le mea moni le ua o iloa. Ua se I le tau filima le teimi le nei. Tau fia umata alonga a ukilani Samoa. Ma le lātou ta milusanga o lo whaatino nei. Awa, wa tau fia I fo I malau whali. Lātou e whaatau tei le ta alonga ale asosi ia po le unila kapivi fo I ukilani Samoa. O la whawhena whai ta alonga pe a whai le o le au mai. Ma whaamatu umai au kilani ia li I matamaita I lau whali e whaatino le ta alonga. Lala lea. Ia watu wai pēr ma tātā longo atu pēr ma se whau. Ono sai, ma wha pale pale. A e loa e te furu lele.
ma e tongo fie. A wiki alu malai, ma le tele o mea fulu, ma vevesi e fua, ma faa vevesi ia le loto i fale, o tamata alo ia me se foi le uni la kapi mai la to lo fa foida ia tatu ta longa o le fiafi la nane o lo afai ai ia le siva fa pitole nei i le tatu tausala club o le Samoa under 18 rugby team that is touring New Zealand at the moment io la fa fia ia te oe le moso oi band ma le DJ Bose DJ Bose, ia, ma le moso oi band i le fiafia na nis futa la le ulfale. Tautua na ma autou, lango sua fo i alo matama whanau o le tātou o tunu. Ia wai le ini tupe. Ia, o le fsoso ni atu le na a le tātou por kalambe le ia tau sa vea ma le sunga le lauri. O le nganga i fo Faiva. Ia, e wha ailo, ma wha lawi lo atu i a inga. Wo mai masani o malanga mai ala tu tama whanau le aulea Samoa. Samoa under 18 rugby team in Auckland tonight. Poa na nei ina le tausala club i le sunga se yuli ia malolato fo i lolato komiti whafoe ia malekalapu le tausala. Ia, lau ticket le na e te alua i le afiafia na nei. No mai lea o la utala noa. E le mata upu lea o tula i mai nei. E le wham sinonga lea na saunoa iai ia ne fionga i angal malemana. Auta ngā vaia tu manu vau tipi auta ngā vaia o le sui le Radio Samoa ia pia. Whatoa manei ano fufonga i le te ala i titi o le tu lai tolu ai maua mai lo male tātou sota ingolo no wingo tātou la leo mua papa i ai le whai unga le nei. Toso le tāu filima, whai mai le wha msidonga mawalunga, tā ofi umai tu e lua. Awa ana mele na i le whai unga mua, e tā ofi na o whenga. I lo lātou toe ngā lua ina o ele lo o vevesi ai. Tā ofi e fo i mā whenga, mai lo lātou whaatula i ese wha malosi oni a inga o lo o iai whanua ia o lo o whina oi nei. Ia e mana tua foi. Lena masaa le toto. Ion. Whao ngā la au malosi, whao ngā masini, whao ngā sapelu ma me o toi, matasila, o le anga ese, o le la au malosi o whana ma mea whapena. Ma iai foi tangata na manu nu ai. Lea foi na nga iai i le ofisa o leo, ma le vasenga o leo, ele ngate le ofisa mai nai o whenga. Ia e whapena fo i le ofisa tu tonu i le taulanga i a pia. Ia, lea lau a maile whai unga o masalo o sa tiu si mativa perese lea na molia po sisi o whamasino sinia. O le whamasinonga mawanunga. The Supreme Court has now ruled as, quote, ta ofi leo waa, a wane i toi whain tau ngā ruenga, ma toi whaatula i ese i a tangata o le au waa lea o lo i ai ton. Ta ofi ma le au waa, a wane i toi ngarua ina se vaenga o whanua o lo o vevesi ai nei. Le albe la whai. Le a whaatalitali i le pale mene, ma le kapeneta, ma le whainga ma loa fia me, le whaatuatua i le atua Samoa uatasi, ina ia teu tu la fono luas fulu. Sisila la ia i le mele le ona ufai atu, le whaatope lau, ma le ato to le tu la fono. Le awa vevesi ai tangata. Vevesi ai nu. A whenga tua nai le au waa le vi sa le moa. Ma nei le whai unga leo a mai. Ia tau fia ai. Au mai ma le whaatonunga. A le whaamsinonga. Ina ia tau solo mua. Ia li ima whai pule o nuu mafio anga umane ia wha. Ona lapata ia lātou tūpulanga ma o lātou tangata. Ina ia tau sisi le file mu. Keeping the peace and harmony among all of them. Ai aua, nei toi whaisa ngā ruenga. Ion, tā ua le nao le mea leo au mai nei.
O tau whaafonga la ia i le mafuanga lena o fasiringi ai nei ia le sunga ia utanga vaia. Po le fionga fo i anga mana tūmanu vau tipi autanga vaia. O le lua ulu o whaamsinonga nei. Whaamsinonga mawalunga, ma le whaamsinonga whanua ma swafa lena tau mwhai ai nei tu la whono luas fulu ina ia whaatū ma oti. Aua nei toi a ia mai le whaamsinonga o sori ngā tu la whono po le Supreme Court i whaai unga e whaia e le whaamsinonga o whanua ma swafa. Tu ma oti le Palestine o whanua ma swafa. Tu ma oti le whaamsinonga le nām. Tu maoti le whaamsinonga o sori ngā tula whono ma whaafita auli e tutupu mai le vau tangata civil and criminal court. Nā le me utupu, ua lua ulu. Ua re toi tā whatolu le malo Samoa iona i tū taua ngai, whaafea ngai. Whaamsinonga le pāle mene, whaatasiai ma le kāpeneta o le pule whaatonu. Nā le mea ua tūlai mai. Ua tau mawhai le whaamsinonga whanua ma suafa i lona whaatū ma oti, e whaawinga le tūla whono mai le paramene. A o leisi tū, ua tau mawhai foi le whaamsinonga mawalunga o sori ngā tūla whono and Civil Litigation Court. E whaawinga e lato. Ona o tau sisila mai le Samoa, whaamsinonga o sori ngā tūla whono, Civil and Criminal Court has the right to protect the Constitution and also interpret and develop the law. O mai, whetena inga lai, e interpreta tu I, whaamatala I, tu la whono ma whaawinga, ai whamai fo I le vaenga lea. O le whaamsinonga whanua ma suafa, le ai, o mātou e whaawinga ina, o mātou te hatina ina, ma apalai la ia leo le tulafono. My goodness. Teu te unga le nao le tulafono whawai. Lea la ua whai mai, e whai ai ma le whaamsinonga lona tolu. How stupid. Ioe, lau talale nai sao, leo te whātua nei. O le whaamsinonga whaavale valea. Pura o taupu le tala e whai mai, ale tala sao le nao leo avatu nei. Whaamsinonga na whanau mai. Ina ua usuia e le tamalo whaavale valea. Le whawhine whaavale valea. Whanau mai le pepe o le tula whono e whaavale valea foi. That's exactly what. A oina whaira sao no angalea. O le Palestine. O le whaamsinonga o whanua masuafa. Justice le sa tele rapi va ai. This piece of law was badly drafted and ill-conceived. Ill-conceived. Atau le me tau le ill-conceived. O se mea na mafua mai I se mea valea. Iwan. Ia lau whaatu sa ailoa. O le mea valea, o le pepe whaavare valea. Na mafua mai lea, I wheusoa inga ale tamalo whaavale valea. Ma le whawhine whaavale valea. Tau te whia whaalongo I upuna. Upu sao na pa u mai whawhonga o le o loo a vea nei ma Palestine. O le whaamasinonga. It was badly drafted. Tau le upuna na o le badly drafted. O osi ngā ale moa. E mare befa ingoa o le tula fono o le taimoa tu lou fa fonga le tunu se banga se fa longo I tangata I na fa ina mele suanga na le vatele tatu tali ele ni mele le voi ona tala noa mai ia te tai mo pale mbia ma te tai o le tunu uwe mai to uia le nā mea le malo whakai mai au al mea le nā le whea ua mai le au na mango ma vavela sia I le lafo le mtua maloa e maloa tu lo le ma atongi ele tanga atongi tau le ulu tangata e foa tangata oka ele mo whaia na ave se mo lo mafo faule sau nuanga le nā le tamalo
le Palestine le sa te le rapi. O le tusi o le tulafono lea. Leo ave vesi e nei Samoa. Ua whaatusa fo i le te māloa. O e na tusi o le tulafono le nei, o le au ai pia. O le au ai awa mālosi, e o ngā makusi le kulafongo. Lea la wa ki kifa o mai ka ngaka, o ngā o makoi ka ngaka. Ia tau tu wawaila ie. So, the law was drafted by drunks. Drafted by alcoholics. Kusi mo I ingi kulafongo. Kusi o ngā kulafongo. Kusi kifa le kulafongo. Oh my goodness. Au tango e whaali li ume na whai nei masaunoanga ale fionga I le Palestina le whaamisnonga. Ma o se whaamasino masalo ia matautia fo I lona vai tau. O taunu unga I o lo ia hata mamai. Sa lātou whaamalu matusia le tulafono. Whaamatala ina ma whaawinga le tulafono. Atina e le tulafono. Whaau ngā loa ma apalai le tulafono. Tulafono mai le paramene o lātou e tusia ma whaatino ina. Legislation. They produce legislation. Tusi le tulafono. Ona mai lola ia le I le isiulu. To interpret, develop the law, and apply the law. Yeah. Lea la ua whai mai nei ma le Palestine lea. Hoka ngaka in kusiel kula fongo I le pae inga le nganga kue ele anga ulu. E o na mamo I ini matitifua solo matusil tula fono. This is the outcome of it. This is the outcome of it. Masa le toto. Fasi e istangata. Tutuli e istangata. Le ese pui ngo le tulafono. A leo mai fe mai. E to e fai le fatalo na tolu. E to e ave iai mo lesi apili. A si pela mai le tulafono. E le ein tangata e anga waa. E fai ai ma wha tōtonga le ano fale ole wha msinonga lo na tolu. Can't you get it right into your minds and your heads? These are these people. Ale ai o mai pepese mai ma tau mawhai, tau wha manino mai ai le loa. Wha whenau rātou mai, le au vale, tau wha manino mai, mea valea na whai elisi vale. There is nobody there to be actually called to come and preside on that third court. Nese si anga va. E leo iei ina, no winga leo la fosi e. I le maso ana iei tu le pa ina, wa leva na. Talepe le tu la fono, ma leva na talepe le wha vaile na. A wa I mai umatanga te mana o iei ia tu le pa. E o mai wha tumu le mele. Tu sa pere o spela mai le wha vai, to finga wha vai o le whainga o le mele. They will even go out of their ways to bring other people that are not credited, not certified, not qualified to be part of that third court. The Court of Appeal for Lands and Title Court, which is the third court, the final appeal court. Ia, tāro sia. Mana tua lātou te unga ia le whaina mātala noa ne mara sunga ia autanga whai. They rely on the people that will be provided to preside in the third court. Ai e lango whaalango fo I lātou, I le tūlanga, o le teu te unga leo le tūlafono. Pē, maua le lua vai tolu, pē conscience vote, I isi whai pule o le HRPP, ta tonu mai e isu o le HRPP, o le a mimilo mai, ma mori mai le lātou au pola e lango le tūlafono leo. Io. Tātonu le tūlai ono, tātou roi le malolonga, ono o tātou talafau I vai whanua, ia, ma whaauau I lava, te ātoi foi mai.
lauri ia se tanga ia nel ta ele ta fa silanga na fa mol. In this update, a jam-packed schedule for the Prime Minister's final day in Laos. After a day of introductions and talks with foreign counterparts, Chris Luxon is now attending the East Asia Summit. Senior political reporter Sophie Trigger says this is a significant forum that's brought together world superpowers, including the US and Russia. Speaking to Luxon earlier today, he says regional security will be really high on the agenda, and he spoke about how connected this is as well to New Zealand's trade relationships. And the Prime Minister doesn't care. A new poll scored his party at its lowest in more than a year. The Taxpayers Union Courier poll puts National down 4.1 points on September to just under 35%. Labour rose 3.6 to 30%. As preferred Prime Minister, Luxon is down 5 points on 27.7%. Labour's Chris Hipkins has risen to almost 17. Hurricane Milton has left Florida in shambles. It's being reported at least 15 died in yesterday's storm, with more deaths expected. About 2.5 million homes across Florida still don't have power. CNN correspondent Randy Kay says Hurricanes Milton and Helene have left many residents with no homes to return to. Many people here say that they're afraid they can't stay here. They just don't believe that unless you have a fortress, that it is survivable for a hurricane. Hope, a satellite-backed mobile network, will be rolled out at the beginning of next year. SpaceX has legislative permission for One New Zealand to field test the satellite-to-mobile service to provide texting and messaging from places currently without coverage. One New Zealand's Jason Paris says they'll test the system over the next 10 weeks. That's news. In sport, the All Whites have scored a 3-0 win over Tahiti in their opening Oceania World Cup qualifier in Vanuatu. A first-half stunner of a strike from forward Eli Just in just the second minute was the only score before the break. But second-half goals to captain Chris Wood and substitute striker Ben Waine sealed the victory. New Zealand coach Darren Baisley will take the result. You know, we got off to that good start and we had a lot of possession. It was pretty comfortable, but, you know, we know that we can be better with how we break these teams down. And reigning Supercars champion Brody Kostecki has set the fastest time in the fourth practice session for Bathurst 1000. That's sport. I'm Raylene Ramsey. O le awa o maile vai tau o le tau tongo ai. O lona winga o te tau ona tapena lo mo ta mo vai taimi o timunga mamafa mawha. E au fi aile wha mai na o talivai. Au tafo o tonga la au matua fale. Ina ia mama ala e tafe i aile sua vai. O le whaia o ianga i oinga e ora pui pui ailo whanua malawa. Mai le wha le ngaina mai i lo longa. Tanga iane le Auckland Council's flood viewer mo nisi wha amtalanga. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le ka for you. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le ka for you na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o a whai le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le ka for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lau Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu Faiva na valu, fa fasilimo and po alofa. So fase fua. Beta Drive Doctors, i le tau longa wha tau i mangele, wha pēr manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i ma tuipui pui o le whana witi, o tuipui pui la ko witi sfuriva, mo i la tau e sfuluan tau sanga malunga atu. Wha pēr ma tuipui pui o le furu. Wala au telefoni, 255 25 iwa mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele i taftafane o McDonald. Amanrewa i taftafane o Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
tolo ipatautu Male penisula mai molino Le taitu pito ia pia Sio utaulanga manaya Efe pula mai ile sau O ata uma o fetu ole lani E sulungi ya umasia uhani A omasa bali bali Le masina se i esu sulu Ya Samoa lo uatulu Se i fai mafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole niu Na oa umasi a upele Nofo imama pei Lesi tau langa o Samoa Ai mana tua pea o upolu Ole ingole a osu o motu Ele mawhai hanga o nangalo Le tape mali o mai singano Olo nofo ai tine matama Yunga lona awala lau papa Le pasina se i esu solo Ia Samoa lo uatulu Se i vai mafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole niu Na oa umasi a upele Wafa apea ona lawi loa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Samoa Le masina se i esu sulu Ia Samoa lo uatulu Se i vai mafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato kulele A umae mane ilano ole niu Na oa umasi a upele
amata malingi le matu I le fia mapu Tele iloina Befa befea Ona ngalo lema saninga Lo ele ai se si me ototoe Talu lo fa fa avalea Pangale ole Sola fitanga Mawaula futi futingalo Lelo famele maputa
Ia le na, ia saka, ia vela. Ia. Ala me songa saka. Ia le fa fianga fo na su I fifloi. E fa fifia tuai o e lunga o le tātou a wala. Ia o tātou savali vali. E momoli o e le tau fali. Na ia awane I e se pe e te le iloa I lunga o le awala I le afia finei. Momoli sa o ia ina ua luas fulma le tasi minute o le o te ailei tu lai ono. Le mea e whai mai alo e whai melau I puki. Ia ma wha manatu ia oe. O le na o tau nuu I tua o tātou whare o loa ma marketi e wha. Ia le tātou vai o le ola. Tātou marketi mua le nā. I le numeras fulma le tolu Lappington Road I Otara. I le maunta o le fionga I atuala ta wātau pa utino ma le whaletua I a peka I ma le aingari. Te tala I so o se taimi. Fitu aso le vai aso. Mori e tuaile ngang whaaftai. Ia ma wha whaila I tufo I le lato I le tai. Le lato I le ala ma le lato I le vasa. O le lato I le ea I lau fionga I le saori. I tuala ta wātau pa utino. Ia, ma le ftelenga fo ia pole sunga ia tau pa u. Ia, mai latu umana malanga atu I Samoa, tina ia me tita, tu ua fo I le malo, ma le wala au pa ia le atua I stasi o tātou tua fine matua, sa tau sia le a inga I Samoa. Ia, na ftai o toe taliu mai le uto ma le whainga malanga, ia olo o manuia me uma. Mana tua le sia tātou wale sta ko whangu I wa umunga wa watu fo le stangata. Le tātou whale o loa ma le marketi I le luas fu ma le lua Templeton Place. 22 Templeton Place, Glendon I Manurewa. Ia le tua fine ia Malia nive. Ia wa pia fo I te mai tai o Marita Sawanga. Atu le whaaftai tele. O ngā luenga le lei, ia ma le whaonga ina fo I o le maota mo le tātou marketi o sulwhae atu I aile tō tele o le atu no. Ia wa pia fo le tātou marketi I le Tasi Market I tonu ngā le mū, taulanga whaatau I o Mangele. Le fionga ia whaola tane, Peter Silva, ia wa pia nā fo ia le fionga le whaasida ia tu le foa, Reverend Larry Tupai, o ia fo I o le ampasa, Fau wina, vala o wina, mo le sulufa inga o ta maiti sawa ina I Samoa, Samoa Victim Support, Children's Ambassador, ia mo le tātou whale o loa, I le tūlangi I sifo, na I le tātou marketi le nā, le Grand Market, numero tasi, Triangle Road, e le sunga wahit, ia va pefo I le tele, o le tātou tau mafa Samoa o loo whata wina I nā, ia ma isi o loa anga iai numero tasi Massey Road, Triangle Road I lunga o le awala o Massey ia le na ona o mai leo la utalandoa I le mata upu lea I le aso atai au ta ua tele mo le whaafunga mai le tunu mana tua nafi lena tau nuu mai le reporti lea ale komiti whaafoe whaapitoa le palemene mo le citizen New Zealand o tangata Samoa le no mai e tua le komiti whaafoe le nama whaatalanoa ina. Whai ia tātou verbal submissions, ia whapena fo ia tātou written submissions. Lea la ua mai ale mātalanoanga ma le fionga le li whaipule o na ia le pili lea. Ina ia toi whaafoe le citizen. Citizen New Zealand o tangata Samoa na whanau le awhiu se lau luas fulma le whaa. Ia, ma le awhiu se lau fast fulma le iwa. I le tūlanga lao le tātou ripoti lea. Au whaatasi le komiti a le palemene. Tu inatu le palemene o New Zealand. Whai se whainga, tau ona pāsia ma whaafo i le citizeni o tangata Samoa. Lea na soifua le vai tau le nā. O le aso la tai au. Leo wha iloa mai e le fionga I le li whaipule atu te anau tuiono. O le awheloa I ma Samoa ma ia wha manino a tili le li poti. Lea ua lātou talia ina nei, ma tu ina atu le whautuanga I le palemene o New Zealand. Mo se ilo ilonga, ma le toe whaata o tonga la o le application ma po le me tau na whai. Ia, o tai au, o la tātou wheloa I ai ma le fionga I le li whaipule a te anau tuiono.
e le astona i tai au, i le tū lai sfulma le lua, o le ai, tai au, i le aso sfulma le lua leo ki topa, pa u tai au le astona i, o le a tātou wheloa i ai, i le Mangry Memorial Hall, 23 Domain Road, Mangry Bridge, i le tu lai se fulu i le tai au. E na o le lua i tu lai avanua mai ai le whaipule, se fulu i le tai au se ia pa ia le tu lai se fulu ma le lua. Talo sanga atu Samoa, a auto manino ma malama, o leo wa ta oto mai, wa ta oto a ta ata o tau le lei. Ai mana ia le tātou tala noa a toa i le aso tai au. O tau sisina mai li poti lea. Lua sifuma le whā i tūlau. Lea. Li poti le nā le la tala noa i le aso tai au. Ma wha amamala mai vaenga ese umalava. O le whautuanga ua tu i nā tunei. So, tomorrow, ladies and gentlemen, it's the only time that we get to meet with the person himself, Te Anau Tuiono, who pulled out the Private Members Bill for Samoan Citizenship Act. Luas Fuma o le Mangry Town Hall, Memorial Hall, lele ile number 23 Domain Road, Mangry Bridge, ile tu las fulu tai au. Amul mole. O le awai maila o Te Anau Tuiono. O le ato e wha manino ato ai ia vaenga. O le wha i unga ma le whautuanga. Lea ua umana tu inatu le palemene. O le ripoti o le soa komiti o le palemene New Zealand. A wā le toi wha fo'oina mai. O le sedi New Zealand. O tangata Samoa sa ave e seina i le tula fono le awhiv se lau valus fulma le lua. Ia. Wha lau i loa atu le tātu o tunu ule nāwa no le lei. It's a good news. It's a beautiful narrative and it's a beautiful story for all of us. This report gives us hope. Ioe, ewe ina le I o le whaitaunga lona lua. A o lea o ata o tau le lei. Ia, a whiu mai, ta mamtina mātua, o le au sosoni e tu fōi, whapena fōi I a le ftelenga I a leo muenga, tele ai. Manisi fōi o le komiti le nei o le tāwhitolo le sailinga malo, le whono whawhautua Samoa, le Pacific Leaders Forum, ia, te tai o le Pasifika, ia whapena fōi I a le mawhitanga so whatasi a whaiwhi au Samoa I au kilani nei. Tā ua ia o le tātou whaalongo longo le leitai au. Toi whaalongo mai, o le Mangry Bridge, toi whaalongo, whaamole mole, tai au I le astona I le asosfulma le lua leo ki topa, Mangry Memorial Hall, lua sfulma le tolu, Domain Road, Mangry Bridge, I Mangele. Tai au le tu la sfulu. Ala popo mai kaku ngai. Koso li porang keke ma fa umailo vai ina. Li poti ato le na, le na tonu mai ia I tātou I le aso nafi. Ia ma wha lawi loa. So o tele lava la mea tā ua, le o tātou mua ia I le nei vai aso le ngā tele tātou li poti lea. Ia, ma whapena fo I lea on maua le tala I le unga le whaamsinonga, le na lau nei moa whenga ma le au waa. Ia, ia tātou nofo fi maari ai. O le ua iai ia le whai unga o whea le whaamsinonga, ba le whai unga fo nana whai nei. I le so, ina ia nofo fi le mu ai I o tātou tangata. Nofo fi le mu o tātou tangata. I le lipoti ana le la, na o tau nuu, au o tātou te pore vale. O lea, ua iai ia le whamoe. O le a whatino le ngā luenga le clean up mo le waa lea na mangoto I Samoa. E le o iai se spill, ia po o se maswa ufole le ua masa. Ua to limas fulu experts, masayantisi, of maritime la uta watu I Samoa ta ua le na mo le nofo si le fia o le si ba nga ta ua le o te tilu atu nei ai o le ngā ruenga whawai teimi leo
o le Recognized Seasonal Workers Scheme, lena amata mai le luafe ma le lima. Iai ia nuu lai Samoa, matua I mau popo tele le whaatinoina ma le whaatulangaina o a lātou Polokalame. Pei ona iai le Pautasi Development Trust, a very successful model. O tamalino mai awa mai sa fotu mamanase. I ngā Gagaifo o maunga. Le nā o lo o mwa tuale lei o pei o nuu ia lua. Lea o lo o whaatino lau mea I ai le ba ai isi nuu ma isi Polokalame. Ona o le mātango fia o le whaatino ina o a lātou ngā ruenga, ma lātou Polokalame. Wha'i o le maopopo I leo mai Samoa, o mai whaatas, te tai au mai ai ia le whionga ia tuatanga loa Joe Annandale, mai I le Pautasi Development Project o Trust, ia ai whapena fui o tamalino mai awa mai sa fotu mamanase, ta ua tele le nā, o le olo o taula mua mai ai ia ali ima whaipule ia MSFO I le tamaitai whaipule o le tātou I tū mālo ia whai mālo Kika Stowers le tā ua le nā ia ma ia whaititi ai ia ngā ruenga ma meo whaale tonu ma whawhita auri o lo tūlai mai I lea taimi ma lea taimi au te lei lope na iei nisi na malanga I le fono a nafi lena pa ui lea susfulu. O le fono na lena foia I lea onga leo takanini. Ina ia fina wina ile mata upo le tau fia o le toe wha o ngā ina. Ma le toe whaatanga ina o le sene whaatau ina I me o whana ta vidi fo le military style weapons. Lena tau mawhai ia le tamaitai o le ACT Party po o le tamaitai whaipule na ia ni kou maki. E toi langa I lunga le mata upu lea ma toi whaatanga. Ia lai sene e whaatau inai ia tangata. Ia whangata vili nei, ia manatua foi. O le whangata vili foi whapenale na whao ngai le tangata Australia foi le na no foi Lloyd Christchurch. Ia ma whano ai ia le soifua o le tōtele o tangata e limas fuma le tasi tangata. Iei las tasi na malanga le fono le nā e fia whaasoa mai ia lona tūlanga. Ia e tā ua le nā. Tātou o le atatala le leina. O le a whaafonga le atunuu I le tūlanga na iai le whaamsinonga le aso na le la. O le a se tali tununga. I nei tūla fono na tatope masu iei le whaavae ma ua vae lua ina ia lua whaamsinonga le atunuu. E tu matila, ma tu ma oti mai lesi whaamsinonga, mai lesi whaamsinonga. Ua wha iai ia ulu o le tā whatolu sa masani iai Samoa. I lona whaavae. A le asa talitonunga I le whai unga le whaamsinonga le ua whai mai nei. Ina ia tausi ei le file mu, toso le tāo whilima, inu umai lua. A whenga, au koe whaise mea. Tu utou ngā luenga nei whai. Le au waa, awane utou toe ngā lua ina le mea. Tātou whaatalitali, po aswing o le a whai le māloma o na teu teunga. Tolu fitu tasi, lima iwa tolu. Tolu fitu tasi lima iwa tolu. Se fina ngalo o le atunu ulanga o lewa, o na nofu mo whaatalitali. Po o le a, le mea o le a, o iei le whai unga o le whaamsinonga le nei. O le a la le mea le la tātou whaatalitali nei ei. O le a tātou whaatalitali pe whape I, o na whaatino o lisi fola lona tolu e tolu iei whaamsinonga. A le whai unga o le whaamsinonga whanua ma swafa. Taino inoi. Tātou o le leina. Nā lo le soi fumanuia, whatalo whatu. Ia lo te mea. Ia, talo whalawa ma lo le soi fumanuia, sao noia. Ia, makua kongu ma le sao le whai unga ngaua mai te whamsing. Ka ofisi whakali le pili leo awe kongo le pāmenge se koe pasiku la fong. Ia, o me mauki ngoa lova savea. Leo wa ai pili e kol. Ela leo kupu o. Ua ugo le whamsingonga o whea inga i le kungu. Moni au. Se ka wa i le kungu o ngongi me. Ai makua ma ngai al whai unga le whamsinga o mai kaufi.
ofisi fa kali ko pasingo le pili le avel palme ma dila le foi le fai ma fa manga kula ku me al pio yang fai ni ya le ka ku fa pia ka se ve mo paso fa tele lava ma ro fa tai mole vala au mai ta u tele nda o le si va nga ta u pe no to fa fonga na ma fa so i mole fionga e le pulsinio famsnonga le sunga i le pali tele John tai mole langi ya file na fai nei tu la fono fa tope ma le manatu o le a masa le toto le tenu e ono le lei maliu ia ma me o fa le lave ia na tu lai mai na mafua o fanua ono me ia fa talo fa le tato fa la au lunga le leina ma lo le se fu mria fa talo fa tutu lalo lau le leo lau litio ia na ya leo tape lau ya talo fa tina oile swafa tina olina talo fa lina sa no ia ya fa mole le atawa ya o te aho ya uia le mele o fina ngalo e leo fa masino fa karkari se i koe maua mai le unga pole ale le mele la o ya ai malo lama ya o tole le fai le atu no male tu langa o ya le lo nei mea ngale pisa ka ufanga ka ya kan wele fai o ngai mea pio ya ai fakan kali se mo mai pole ale kala a fai voka o fi mai ya le fo le nga se ka ko fongo fakan kali ya fa mo le lava le ata fa tailina fa tele lava fa mo le ngalo fa dia a le si va ngata wo le no si le to daily ile sunga o tanga vai pole sunga fa tu mo vau a tipi o tanga vai e winga i le si la polo ingale na mai ele fam sinonga toso le tau filima le va a filemu a fenga filemu a watu malapta inga va ai o tau pulanga talavau tau sili filemu ali mo foi pule o le fo tape na tu leo te ai ni pe fe tu lai mai talo fo tato val au lunga leina malo se vea ia alo lava se fu sa le swafa o tui talo fo tui sa no ia o e mo molia mai ana makanga o fa fika udile e mo molia lo u lo ko fa kai male ngang fa kai ile preskenge male ofiso o famsingonga fanguoma swafa malila awa ole upumongi lava po lea lava kulanga yo i le famsingonga a mawalunga ai anga fa apea o a kila le kumai e fe kokoa ia lila o nga kupo e fa ale o fe kokoa yo ngu e lua a le me sili male ngang fa kailo ile ofiso o famsingonga fanguoma swafa ua loko la ko mere kom fa ya ko le malo inga ia koe fo ile me oi e iaile ia kaule official famsingonga maulunga dila o le ala fo ila lea e uile le faingo fie onga fe ngai male official famsingonga le case lea ai ua faingo fie onga o lea e loko ia ile official famsingonga swafa ile fo ia ko me o ia la ko e ilo mai ai dila peina o le nganga kongwanga e uinga le faingo fie wa rupo monge le faingo fie ai o si la fiele o le file mu mele ngau yelo official famsingo ia o le file mu ka o sa no tui ma ndi yo la o ta pulo mai wa fa fonga la mele sa ta no mo i disi va yaso na lo le sa te rapi na tele ma fayo na fayo se fa unga se vanga na le malu si angol supreme court passi lo ye mar polo yo ai anga o akila la ma ole sa il fa fayo tanga na fa unga le mele e faia nga ia ke se le ko ise apili faia nga ia va ku se mele mari ese ainga e faia ia fai unga yo pengi me o fa penga fai na tonu me o fa penga fai ai fa fe kai official so wa mai se fai unga o fo ia mo ko io ko pulo le official fam so nga mar kulanga wa mai le ta sa o lele lavo nga o mir file mu au ko ma sal koko ma o ko ise fe ka wa io sa mo ke io fa la mo kar kon o le unga le la ia ia kur ka am kwa se ia ka filima ko nga yo ia o ngol file mu nga mo wa fa piko kasi ngese fa unga ia ya ele ma fa ka o file le kulanga yo ia la fanga ia se kulole ia mai le ngata fo la ile natui
O leo silingia ia le tofa ia maulolo. Le sunga maulolo ta vita o ia le faipule le tu malo le nda tau la mua i nei me vesi nei. Wa malia fo ia il to ina. Wat na tali ina ia mo le file mu. Ai sei fa tali la le pili le wa ave tono le parmene. Po le ale tu inga teuteunga o le ale tu inga fa vai e fa tu langa ile fa msinonga lona tolu le fa tali nei ai. Ta tolu mai oe. E ato I fafo le pare mene le mea lea. Ia wa kasi lea wa ula vikala sa vea. Ia. Wa kasi lea mea o ke karikongu wa o ia lea le ua masa airi koko lea. O ke karikongu la anga piko kasi ngele a mengo se iunga fa msingonga e malo lea uva. Ia wa pena kaka lea. Ia oe. Sao lele la. Ia e fafikai mona maka upu fa kuku mangaku. Ia mau karikongu fo lea mau sari e se fide mu. Ia awa e a fia uma o Samoa e kasi lea inga. Ia la. A fa pe kupungi me ngi ala fanga rua io ka ko umaranga ia e fa kai o le wa mai le fam singonga se fa ungo ke lo la ma se ko file mu ka ko umala ai fa kai sa vea ia manguia le ngi a fi mal fa so fa tele lava tui fa so ia fa talo fatu le sia tato pala au lungo le tato por kalame male nga ngai fo Faiva ioi e vo manguia ila nga pesca oi talo fa malo ainga malo se fo mria tu ainga ya talaya e fo mria a vea le ise me nga kairo fia ile fai unga wa mai e fam swong diela ole me siringo fia ole kalia maulolo ia wa malie ia che aso diela wa lo e maulolo o mali le wiltia ia ai alo ku nga mal me ho ia ia ta wali me se nga ia fai le ala wa kilo ngi maulolo e kulanga e kau nga fai ka kia ia le famisi ngonga le memo mai ele ai kai au le ku sabe I jiro i maka malingi o ngi ia fio anga maringi ngi ngu I me se nga fai ngi kaka kaluai le pili le poru le nga fai le e fai nga malo le nga monia le ala wa kali mai ele ku le me nga ka kala ngombo mo sabe dia la ele ai ngi me vale fa te e luangu e vai ai o so ka tau o ya salimo io ele ngi va fe ka le ku ngore e ya fe nga ku o ya fa o nga manga va ku lungo o fongo sia ya ala wa o fongela dai o ye kilo ngi ta se fe tau ya le wa am ma fenga ya le ala wa mai le California yo Wai, ole upumong ya ta vea, ole kali le wa mai. A fai a kor kau sanga le la fa ka te pili le ko, ole kor nga kau sanga le ko fai a se me kas. Ia, mai e tal tonu ia ia tua ainga. Ole fam sinonga lo na tonu le ma fo ile uli e lua ai ia ulu o le fam sinonga. Tal tonu mai e iai fai pule ole chapipi. Ole anga ngau le latu au pola o ole atu tua ma fa malosi le mea, ala lau te loa e oti e tangata. O pier ka kasa ole le. E te tau lona latu langoina, tu sa pele mo se lua vai tolu. Ai o latu, o le latu te loa, conscience vote o latu manatu ma mafau, alofa i le atu nu. E ono tupu fo i o latu nu, ma latu wafio, anga ma ainga. E mea mo i anga te mea. A ku kiro vanga fa upu fai le chati pire, lawa fai kau sa vea i vanga le e laki a koe, ku mai kankare i kemi. Ua makua iso I ku malo, iso la kungu I mea se nga fai mai e a maka mai a kule e pamare ala. Le ala ukura me hu I mele, o kari kongu ia maulolo, e le koe sao mai u. Ia. O kari lo maulolo, a ole a kakia ia fa pe ngai li uelwa masingo. Ia. O le la kau koe fai mai se langu I, o le ai wa kuai. Ia. Wa kompor kau fri mai fa masingo. Ia, leo te fai atu ai lava. I le tō whā lena I le tō ina, le sā te le rapi vātu ona mamalu mataulangi o le fionga le Pelestene. Na si le fia le lei, ia manatua fwoi le saunuanga le sā te le rapi. Lawa fionga simativa perese. E a vea pea oe ma whaulu o le tātou whaamsinonga. Ia. Tusa lava po au le Pelestene, o au le Pelestene I lalo o laupule anga. O oe e tasi ai le ulu o le whaamsinonga. E wha malu ai. Au mai lo mal mata upu le a whenga ma le au waa ma sale, ma le vi sale moa ma tua nai. A watu I le toina, whai mai le toina. Mai. Au te le ma whaina o whaise me whapea.
o le I te wino le tulafono o le a pasi lo le polo I lunga le famasino sini o le poto le tofa o le pofa o le malo e ska mai ko a foi le o mantal no malta malo I upfango fie foi le o me mai o me avali o feus wa I le tamalo e fa valvale mal fa fine fa valvale fa na mai le tulafono o le pepe fa valvale avo ele angale ulu ya ale me siria ke o ye mani fa kai ia ye wa mai te kali file mu ele fam bunga la fa kali sei umala pirie ko luka ngo ele fam singo ngale le maloe ia pa tia pirie ko ye sa welo inga male fa yunga ya ko fo ia le me sai ai na dia ko fo ile ya le wa ai me sai ai fo ia piko ngu ye me sei ai aro e fenga aro e maulolo wa fenga ai aro maulolo e ko kongi uma le fise fu milionga le ka ngi piko ngu ye ko ma ko yo fier u palo mo ku ia le na aval bela na taua tele tu ainga bese fa funga ba ile tunu wala na stand by mai lava ia ngal mo le mana au tanga va ia I to tonu le mea life ia fa so nga uma o fa ku nga uma le malo male unga se ka ko breaking news le fa funga le tunu ia o le tunu e malo lore o le fa unga le vai aso ma talo sanga e fai le susa a o mo le no fo file mu ole me mongia sabia o sau le menga fa sau kala sau te polo ko me kere la fa la era fai lo pepa fai mai le fa masinonga ua toso nei le tau filima e le toi lo tea se mea se I vanga na ua teu ina le tula fono fa avale na fai le luas fulu amen amene fa vaulo ke kai uso mo le por kala ya va tai masalo el tato vala mulmuli lea o lo fatali mai ya ta volunga I lo mo le tato nga ifo Faiva o le nei fo ia so ton nei fo ia so really ta lo fa balon se fu alo le so fu era u fiona ya ta lo fa le au o e ko fe ko fa ku le ropo la lingo la fa lange kwela u fiona e tawia oe e di ma volunga le malo malo le au alo se fu mo via ya sa lo ya pisa vea wa au mai al ka upule wa pe al kala foi wa longo I kino makangi le tai ni le wa si le fo le ra wa pola se fa longo ko inga lo kuida e pa yanga me bale anga fai le na tonua e o mo fon fa pe o fe o mo mai o me va nga ma o ke kai lo o ke fa ko sa vea e le ai se me le fa ria la lo le la o le ai si le fonga le ko winga le ma fo ma me fai fa e kanga inga ia mafakia ngiskaka ma o le pule mai ngiskaka ai leos nai si la fia le ko le kong sa au ke au la fa la sa nganga sa le akau e kong ni fa fa singonga mele ele para mí ai karwoi o le makua ke le fa le kong we le ma so fu nga ia kanga ko ngo fango so fu ai le ngale pau yo so fu pa fa wa mele ya sa o lili lava le na ko nganga me a o ke makua yo ka kalum fa kai ka male langi fa kai I langa mo sunga I te ri lo I siri mal a we pule o la ko ka yulu ngai mka upu dia lava te ngonga el mka upu ai se fa mama fa sa ala kula ko a ke ofo foi ne ko ingo kuida pa malanga ba ka ye e pa se ma fa wifo ye le au e moisel fa fonga mai le tunu ele toi fai le tamalo se fai unga ele fa sinonga se fai unga da paulo me o le longa le la fai nei mai e no o I se mata upu ina ia mau ai le no file mu ma fa pelo o mai umala I nu I e fa a fenga tuanai le au waa ma le visa le moa tu fa tasi le awala
Ai fua whaatasi whanua i le taimi e tasi sa vavali whaatasi e uta. E le sopo e loa malisi tangata i lunga le o ngā mangava o le si ngaka. Ioi, wa toi ngā whai unga mi o tonu nā. Lea ngā mana tua le na mua fua whanua o whenga la tau ia e tupe ma la tau marusi anga. Ia au isi ia awhiwanga e le i mawhai. Ona fua wa eleise ta mau ainga le ni tupe na fa putu e fa yele mea e taunga ta fua fanua ka lofa so ia le mea le na le o fua fa o nga manga vai lo ni se wa i le mea ya se me mali pe o ku nga fo le mai o mai tu no mai ile wala tilo fa masino ma fa ton ia na sava vali fa tasila ia le ma o fua nga i kwa kau ko sifi ma timana ku ma fa punga ka ka no awanga isi se komumu komumu ala ya ma lo va taile au ta se ve mor por kala me ma kan ofie ni fiafi tai ya mangui foi va pe mai ala kiuke le ko se anga hoi mangaba ya yo ai o se me foi eu o vai ngange ya ka ko foi vai se lo taio le tano ava ia fa soi foi ele na Samoa o fia lava ole ama te amale uso ya la audi ai ole ua mai ona mo le tali e fa no fo fi mali ai la ngona o tangata e ai o latu so tanga ino u mafio anga ma ele nei io se meta u le mo le leina nei le po i loa o le o la matia le soifua i loa ele o le alu watu se o sofa inga la fo o umala na mai mo le polo inga lona lua le fams nonga ali mfai pule o le o tape natu leo a yeise tau fai unga le anga e fai na nei e fa o soile tupulanga e koe fai sisi pisa in ko vaile e kala o mai o kou kai au ana manino i o mea famsino le na mai nei ia e vaftai fo il tatu so ia utanga vai o le tutu a ai mamata i tuina ma faita tala mai ma longo mai loa se ia uma le lei nei unga le nei aso ia Samoa o le na o tō le whale o tautai o lau sa fui o le nei vai aso ia ma ua saati o sa whautu le ema se me o tutoe o awatu mai o i fi ngota ia ma me o fetu ma ave au fo ia na se mai ei le ato tautai o le na ua awatu mo mori atu e whai mata i ala wa o le fetu le na e pupula i le au peise i le po peise angoso fo i le pe pe au e le lore au wala le ko fale o va kelero o ngamaro kifa le meanga kusi au le sia wori i ale ki kifa ko mai stangata va mangalo se leo le au na ya nga le atua e le fa fonga bai manga ruenga ua nganga ifo ya me se foi la to o le anga i atu i le sifi po saunga le mulunga le ala tele o fefa ye yo vai na nei mana tua le tato fono tanga le nai le tau le tu la sfulu ma le tato foi pule le o au mai ai le nei fa maluanga toe fa foi i lana fa utuanga ma lana soa komiti i le sitseni New Zealand se ku wainga fa inge mesi fa ngofo mau so kinga ma o ka antis le fa nga au le kaimingi ia le nala ia o le numero lus fu ma le tolu Domain Road Mangry Memorial Hall. Lus fu tolu le Mangry Memorial Hall. Ia, tātou whenua i le taule tu las fulu i le taiao la utam whaifo i le malosi ma le malama i le tula fono e whaamatala i le tātou ngana Samoa ia le unga ia ma le lipoti le na luas fu ma le wha i tulau o i tātou ia tā mai le tāpese e whaatalo whaatua i le te maitai o matalena ia malana whainga malanga mai au se talia. Ma lol malanga manuia i lo lato le tai le lato le ea ma le lato i le ala ma le basa.
manatu le mafutanga awe mahu o e manatu maita o tu mawita ilo fatu o ma tate tala no ai mamo sao se haso tato e fiava ai